Kaixo, arratsaldeon, ongi etorriak izan zaitezte Athletic Kluben YouTubeko kanal ofizialera. Gaurkoan, Sisongo Mareoko futbol eskolatik ari gatzaizkizue zuezenean, gazten mailako kopako final laurdenak eskaintzeko. Real Sportin izango dute arerio bilbotarrek, datorren martxoaren 8tik 12 jokatuko den lauko finalerako txartel baten bila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al canal oficial de YouTube del Athletic Club. Hoy estamos en directo desde la Escuela de Fútbol de Mareo en Gijón para retransmitir los cuartos de final de la Copa Juvenil. El Real Sporting será el rival de los bilbaínos que buscan una plaza para la Final Four de esta competición a disputar en una sede por determinar entre los próximos 8 y 12 de marzo. Badaude, hemen iruduietan bitaldetako jokaleriak, beraz ezer baino lehen, guazen bitaldeen hasierako amaikakoekin betiko lez, etxekoena lehenik errepasatuz, Isma Piñera entrenatzaile Asturiarrak ondorengo jokalariak zeragaiatuko ditu, ATP-an Damian García, Santi Cabrera, Hugo Donate, Borja eta Jorge Montes izango dira atzelariak, erdilari lanetan Aron Quintana eta Jandro, euskarri lanetan alboetatik Sergio Dakal eta Alejandro Lozano, aurretik Nol eta Samu Montes. Aulkian More Atesaña, Carlos Hernández, Pedro Martínez, Abel Fernández, Miki, Marti Tiziano, Samu Torrontegi, Marcos Fernández eta Galo egongo dira. Beraz, bost aldaketa egin ditu Isma Piñera entrenatzaileak aurreko partidarekin alderatuz, eta Atletiken amaikakoa Bitxore Jopisek aukeratutako taldea, ondorengoa da Mikel Santos izango da atesaina, atzerari lanetan Mikel Montero, Aser Palacios, Alemu Plazaola eta Ander Fernández, aurretik Gaizka Alboniga Menor, Peio Canales, Aingeru Olabarrieta, David Arredondo eta Imar Bikandi, eta aurrelari moduan bederatzi zenbakiduna Asier Hierro. Aulkian teknikari Barakaldotarrarekin batera, Erik Gamen atesaina, David Osipov, Joel Baigorri, Kerman Junkera, Txus Bizkai, Ander Ibai Bark, Álvaro Sánchez, Daniel Belategi eta Mataveras. Dena prest hemen Mareon, todo preparado. En las instalaciones de Mareo vemos el sorteo de campos con los dos capitanes por parte del Athletic Mikel Montero, por parte del Sporting el dorsal número 8 Jandro, argazki aterako dute paiekin bi kapitainek, ikusiko dugu nor izango den sakea egiten duena. Dena prest beraz hemen Mareon. Partida bakarrera jokatuka da kanporaketa hau, beraz irabazleak Final Fourrerako lauko finalerako txartela lortuko du. Oraindik ez dakigu non izango den, baina bai noiz, 8tik 12, martxoaren 8tik 12 hemen Atletiken jokalariak animoak elkarri ematen. Dena prest beraz Mareon, Mareoko instalazioetan, 45 urte betetzen ditu instalazio honek, 52 Lezamak, gogoratu orain dela 2 urte, bi talde hauek Lezaman ikusitu zutela elkare aurpegiak, Lezama kaparen lehen edizioan, Atletikek 3-0 irabazi zuen partida hartan. Atletikek aterako du hasida partida, Asier Hierro katzera jokatu du baloia Atletik erasoan, lehen segunduetan hemen jabetza dauka Bitxore Jopisen taldeak, atzetik hasiko da talde bizkaitarra, Alemu Plazaola 6 zenbakidunak baloia dauka, Ander Fernandezekin jokatu, sortxe defentsa lanetan Getxoztarrak, berriz ere baloia jaso du 3 zenbakidunak, oraindik lasai Atletik erasoan, baloiaren jabetza kontrolatuz Sportingen presioa, hor eskeregaletik Atletik, berriz ere Alemu Plazaolak jaso du baloia, eskuinera zabaldu du orain, baloia hortxe datu Aramar zenbakiarekin, Aingeru Olabarrieta atzera jokatu du, adi, arriskua egun daiteke, baina ondo egon da Mikel Santos baloia urruntzeko, luze jokatu nahi zuen, kasu honetan Aingeru Olabarrietarekin baloia joan egin zaio, alboko sakea beraz izango da txeko taldearentzat. Primer minuto de partido, saque de banda favorable al Sporting, lo va a poner desde el costado izquierdo, su lateral zurdo Jorge Montes buscando el largo, la carrera de Samu, llega de nuevo rápido el portero Mikel Santos para despejar en largo buscando a Asier Hierro, ez da iritsi aurrelaria, baloia berriz ere Sportingek dauka, zelai erdian Jandro da, eskerrera zabaldu du baloia hemen Lozano bigarren taldearekin aritzen da normalean, erdiraketa kanpora bidali du burukada Samu Montesek, kanpora joan zaio burukada bederatzi zenbakidunari, lehen aukera txeko taldearentzat,
baloia ondo jarri dio Alejandro Lozanok, hemen ikusiko dugu errepikapena, gutxigatik joan zaio errematea, ateko sakea beraz Atletiken alde. Primera ocasión clara para el conjunto local, el centro de Alejandro Lozano, un jugador que ya tiene presencia en el filial sportinguista, en el Sporting B también incluso. Ha estado convocado en algunos entrenamientos de la primera plantilla, un jugador con muchísimo futuro, el que porta el dorsal número 11 del conjunto de los Guajes. Ahora defiende el conjunto asturiano, atacará el Athletic, alboko sakea, martxan jarriko du Alemu Plazaolak, Asier Hierroren bila, Asier Hierro que baloia eraman du, Asier Hierro lurrera jauzi da ez dagoen ezer, baina kornerra adierazi du epaileak, lehen kornerra beraz Athleticen alde. Bigarren minutua bete da hemen Mareoko zelai nagusian. Giroa aparta da, jendetza hurbildu da hemen Sisongo instalazioetara. Nahiz eta ordua ez den oso ona, baina hemen ikusten dugu jendea partida ikustera etorri dela. Kornerra aterako du Aingeru Olabarrieta. Arabarrak bi gol daramatza denboraldi honetan, eskerrez joko du Amar zenbakidunak, errematearen bila, hainbat lagun. Jokaldia markatuz eskerrez hore, Olabarrieta baloia bidal zutunera, Damianek urrundu du baloia, eta defentsek arrisku aldendu nahi dute, baina berriz ere Athletic berreskuratu badi. Baloia kanpora joan da, erremate. Itzela egin du Athletic, gutxigatik kanpora, ateko sakea, qué ocasión ha tenido el Athletic, la chilena en el remate sin pensárselo. Aquí vemos la acción repetida, sekulako aukera, erdirak eta bikaina egin du Alemu Plazaolak, eta gertu izan du gola Bitxor Jopisen taldeak. Partida erakargarria izaten ari da lehen minutu hauetan, 3 eta erdi bete dira, dagoeneko hemen Mareon oraindik golik gabe, utxean, baina aukera bana izan ditu talde bakoitzak. Berriz ere Athletic erasoan, ezker hegaletik hortxe da Bitxor Jopisen taldea lehenaren bila, ezker hegaletik orain jauzi egin da lurrela Athleticeko jokalaria. Alboko sakea izango da etxekoen alde, eskuin hegaletik Santi Cabrera. Atzelariak jarriko du baloia martxan. Motz jokatu du Gaizka Alboniga menorren saltoa. Baloia Sportingeko jokalari batek eraman du, hain zuzen ere Enol Prendes da, alboko sakea lortu duena Enol Prendes. Lezama Kapaiko lehen edizioan egon zen orain dela 2 urte, beraz taldeko nagusienetakoa da. Hemen eskuin hegalean berriro Santi Cabrera, luze jokatu du Samu Montesen bila, bere burukada ez da ona izan, hala ere baloia irten eginda kanpora, Athleticen alde orain baiz. Alboko sakea, kanpoko taldearen zat, hortxe da Asere Palacios Bilbotarra. Laga egingo dio beste taldeki bateri ateratzen. Mikel Montero kapitaina izango da, baloia martxan jarriko duena. Alemu Plazaolak jaso du. Hortxe eskuine galera, Aingeru Olabarrietarekin, badoa korrika Amar zenbakiduna, lortu egin du bere defentsa gainditzea. Aingeru Olabarrieta berriz ere erasoan erdiraketa eta burukada. Asier Hierrok nahiko indar gutxi zeraman bere burukadak eta Damian García atezainak baloia jaso du. Hemen errepikapena, la repetición de la acción, el cabezazo de Asier Hierro, que lleva 5 tantos en la presente temporada. Le ha salido un poquito flojo y sin problemas ha conseguido atrapar. El guardameta Damián García vuelve a cargar al Athletic, aunque despeja el conjunto asturiano. Amaika zenbakidunak dauka baloia, hortxe da Alejandro Lozano. Atzera, bere atzelariekin, hortxe da Jorge Montes, barrutik. Aaron Quintana aurkitu du berriz ere, atezainaren bila. Peio Canalesen presioa, luze jo du Damianek. Arazorik gabe kontrolatuko du baloia Ander Fernandezek. Hemen 3 zenbakiduna, lehen irudian. Lasai Ander Fernandez, barrutik. Hortxe Alboniga menor, atzera Alemu Plazaolarekin. Buru altxatu lasai atzera jokatuko du berriz ere Basauriko atzelariak. Ander Fernandez eskerrera orain aldatu du baloia. Hortik agertzen zen bere taldekidea, baina luze joan zaio baloia, alboko sakea beraz
Sportingen alde. Eskuin hegaletik aterako du etxeko taldeak. Santi Cabrera bi zenbakidunak luze. Berriz ere Samu Montesen bila. Bederatzi zenbakidunanen kontrola ona izan da, baina Atletikek ja betza berreskuratu du hortxe Peio Canales. Peio Canalesek eskuinera zabaldu du Olabarrieta. Ondo joan da 10 zenbakiduna eskuin hegaletik Olabarrietak beste defentsa bat gainditu nahi zuen ez du lortu. Baloia lapurtu diote eta orain Sportingen kontraerasoa eskerre galetik hortxe doa. Korrika 11 zenbakiduna Lozano, baina baloia lapurtu diote. Sportingeko jokalari bate lurrean ez dago faltarik. Hemen Olabarrieta berriro. Olabarrieta Arredondoren bila. Azkar ibili da Borja zentrala. Kanpora bidaltzeko baloia. Eta alboko sake izango da beraz Atletikentzat. Saque de banda para el Athletic, a puntito de alcanzar el minuto 8 de partido, de momento sin goles, pero con alternativas en este duelo por alcanzar la Final Four de la Copa Juvenil. El saque de banda que ha puesto en juego ya Lemu Plazaola, el balón para Sier Hierro, erdiraketa jarri du bigarren zutoinera basauriko aurrilariak, baloia kanpora irten zaio, alboko ateko sakea barkatu beraz, etxeko taldearen alde. Etxeko taldea, bigarren sailkatua da, Gazteen mailako lehen multzoan 59 puntu daramatza, 11 partida irabazi 4 berdindu eta bat bakarrik galdu ostean, pasaden jardunaldian lidergoa galdu zuen, bina berdindu ostean Atletico Perinesen zelaian eta Atletikek puntu kopuru bera daramatza 59, baina kasu honetan Bitxore Jopisen taldea lehenengo postuan dago bigarren multzoan, 4 puntuko aldea dauka bigarren sailkatuarekiko, 7 puntu ateratzen dizkio hirugarrenari eta 10 laugarrenari, beraz demoraldi txukuna osatzen ari da Bitxore Jopisen taldea. Atletikek txapelketa honetako hainbat garaikur lortu ditu, 3 formatu honetan, gehi 6 lehenengo formatuan, guztira 9, gehi 8 aldiz azpitxalpeldun izan da, Sportingen sailkapen onena, bigarren sailkatua izan zen, orain dela hainbat urte, 2004-2005 garren denboraldian Barçaren aurka galdu zuen final handia talde asturiarrak. Hemen erasoan berriz ere Atletik eskuin hegaletik hortxe da Olabarrietak defentsa gainditu nahi du, lurrera jauzi da, falta eske, baina epaileak ez du hori adierazi, beraz baloia etxeko taldearentzat izango da berriz. Comentábamos que el Sporting tiene como mejor clasificación en este torneo el subcampeonato de la campaña 2004-2005, entonces cayó en la gran final ante el Fútbol Club Barcelona. El Athletic, que atesora 3 títulos con el actual formato de esta Copa del Rey juvenil, concretamente los años 2009-2010, 91-92 y 83-84, además de 8 subcampeonatos, lo que le hacen estar en el tercer puesto de equipos más laureados de esta competición. Quiere un título más el Athletic, lo busca orain erasoan berriz ere talde bizkaitarra, Olabarrieta que kornerra lortu du bere alde, bigarrena izango da partida hontan Atletikentzat, 10. minutua bete denean, beste korner bat izango du Atletikek. Hemen irudietan bi jokalari, orain Peio Canales izango da baloia martxan jarriko duena, Barrikako erdilaria 8 gol daramatza denboraldi honetan, estrategia jokaldia markatuz, bi besoak Xixongo zerura altzatuz, baloia penalti puntura, atzelariek urrundu dute berriz ere, baloia Olabarrieta jaso du, Peio Canalesek baloia bigarren zutoinera di, arriskua egon daiteke aldaratzean eta baloia gol marratik atera dute atzelariek, ase aukera argiena orain arte Atletikentzat, aldaratzea jaso dute aria barruan eta adi ibili dira Sportingeko atzelariak baloia urruntzeko eta atesainak azken finean baloia jaso duen errepikapena, Sier Hierro izan da, barkatu Aimar Bikandi izan da rematea egin duena eskuinez, baloi oso ona jaso du area barruan eta atzelariek atera dute gol lerrotik berriz ere Atletik erasoan, lehena nahi du Bitxore Jopisen taldeak orain hobeto ari da kanpoko taldea, baina kontraerasoan bere
Mina egin nahi du bere Sportingek, hala ere Atletikek azkar lortu du baloia berreskuratzea, orain nagusi Atletik, minutu hauetan luze, Asier Hierroren bila, iritsiko alda bai, baloia ies egitea ekidin du, hortxe Asier Hierro, badoa, kornerra lortu nahi du bere alde, lurrera jauzi da, ez du azkenean lortu beraz, baloiak ies egin dio eta ateko sakea izango da Sportingentzat. Qué ocasión acaba de tener el Athletic, la más clara del partido en las botas de Aimar Bikandi, ha cazado el rechace, el 7 del Athletic y han sacado bajo palos cuando prácticamente el banquillo cantaba el gol aquí en Mareo, evitando el primero de la tarde para el Athletic. Está ahora mejor el conjunto de Bichos Llopis, aunque el Sporting también quiere asomar por las inmediaciones del área rival. Lo intenta por mediación de Lozano Katzera jokatu du. Jorge Montesekin. Berriz atzetik hasiko da Hugo Donate. Erdiko atzelariak eskuinera zabaldu du. Santi Cabrera aurkituz. Santi Cabrera que lurrera jauzi da. Falta jaso du atzelariak eta jabetza etxekoena izango da berriz ere. Etxekoak kanporak eta honetara. Racing de Santander eta Antiguoko gainditu ostean iritsi dira. Lehen kanporaketan luzapenean irabazi zuten Santanderreko taldearen aurka 3-1 eta final zortzirenetan Donostian, Berioko zelaian, Antiguokoren aurka garaipena lortu zuten azken minutuan luzapenean baita ere, baina ez luzapen 30 minutuko luzapenean, baizik eta 80. minutuan Enolek sartutako golari esker, hemen daude Asturiarrak eta Atletikek bestalde final amaseiretan Eibar gainditu zuen 3-1, lehen gola Ibartarrena izan zen, baina bigarren zatian buelta eman zioten partidari Bitxore Jopisenek eta finale zortzirenetan 1-0 irabazi zioten etxean baita ere Lezaman Alcorconi Gaizka Alboniga menorren golari esker. Erasoan berriz ere Atletik zelai erdian hortxe, Gaizka Alboniga menor atzera jokatu du Bizkaitarrak artean jaiotako erdilaria hortxe berriz ere, 15 zenbakidunak ezkerrera jokatu, hortxe aurkitu du lau zenbakiarekin Aser Palacios baloia galdu dute Bizkaitarrek adi, arrisku egon daiteke, kornerra izango da, baloia kanpora bidali du Ander Fernandez erdiko atzelariak, lehen kornerra beraz, Sportingen alde bi daramatza gogoratu Atletikek. Neurketa polita bizitzen ari gara gaur hemen Mareon, eguraldi paregabea Xixonen. Futboloan jokatzeko aproposa. Estrategia jokaldia markatuko du kapitainak Jandrok, baloia lehen zutoinera, Atletikek arriskua aldenduko du, berriz ere Jandro jaso du baloia. Ez dio ies egin kapitainari, baina bere erdiraketa ez da ona izan. Eta orain Atletik korrika kontraerasoan adi arriskua egon daiteke mentxe. Ola Barrieta area barruan sartuko da. Ola Barrietak azkenean baloia galdu egingo du. Defentsa batek baloia jaurtiketa ez egitea eragotzi dio. Eta gainera irten eginda zelaitik, beraz ateko sakea izango da Sportingen alde. Olabarrieta que intentaba sorprender al contragolpe, pero la acción defensiva de Hugo Donate, que ha recibido las felicitaciones de sus compañeros, ha conseguido forzar el saque de puerta a su favor. De nuevo recupera el Athletic, luze Asier Hierroren bila, Sportingeko atzelariek baloia urrundu dute, berriz ere jabetza Asturiarrena da, orain lurrera jauzi da Sergio Dakal, falta egin diote beraz, baloia etxeko taldearentzat izango da. Luze joko du Hugo Donatek, lagun baten bila, area barruan, oso luze jo du, baloia zelaitik irten da, alboko sakea beraz Atletiken alde, 16 minutu, bete dira dagoeneko hemen Mareoko zelaian. Utxean oraindik markagailuan Sportingen eta Atletiken arteko partida hontan. Luze Alemu Plazaolak Asier Hierroren bila, berriz ere Sportingek orain arrisku aldendu du, baina
baloia mantxo atezainari Mikel Santosi, iritsi zaio honek motz jokatu du Alemu Plazaolarekin. Alemu Plazaola entrenamendu bat osatu zuen lehen taldearekin pasaden denboraldian. Atzera jokatu du, berriz ere bere atezainarekin. Hortxe Mikel Santos ez dauka arerioen presioa, beraz, lasai jokatu du. Bere taldekidekin berriz ere Alemu Plazaola, atzetik hasi da Bitxore Jopisen taldea, hemen Olabarrieta protagonista izaten ari da, amare zenbakiduna, berriz ere Mikel Santos, orain ezker hegalera, hortxe Montero eta Palacios daude, atzera berriz ere atezaina presari gabe Atletik, baloia atzean ukituz, orain Enolen presioa, berriz ere mantxo Atletik atzetik, orain luze joko du, ezkerre galera, Bikandiren bila, atzelariek urrundu dute baloia, Sportingena da, orain Jabetza, recupera la posesión el conjunto de Isma Piñera que busca crear algo más de peligro en estos minutos, tuvo la primera ocasión del encuentro, pero el Athletic ha ido poco a poco imponiendo su ley, según van avanzando los minutos, quiere contrarrestarlo el Sporting en largo, buscando por el sector diestro, el ataque, pero de momento no tiene esa precisión para conectar con los arietes, en este caso con Samu Montes, que es quien se acercaba a intentar conectar ese balón. Inicia el juego desde atrás de nuevo el Athletic, es Ander Fernández abriendo hacia la izquierda para Montero, el capitán, que cruza la divisoria, juega con Bikandi, que Pello Canales aurkitu du, atzera jokatu nahi zuen barrikako erdilariak, Sportingeko jokalariek baloia lapurtu diote, berriz ere korrika Enol Prendes, adibili da Mikel de Santos atezain bilbotarra, baloia kontrolatzeko, berriz ere erasoan Athletic, ezker hegaletik hasiko da Mikel Montero kapitaina, barrutik Albonika Menor aurkitu du, bere baloia ez da ona, Alemuren bila zioan, baina ez da iritsi zeizen bakiduna, beraz alboko sakea Sportingen alde, ezker hegaletik Jorge Montesek jarri du baloia martxan, atzera Lozano Borjarekin, Borjak hierrori iskin eginez, baloia luze joko du Jorge Montesen bila, Jorge Montesen presioa, Mikel Santosen gana iritsi da, baina atezainak arazorik gabe luze jo du, ala ere berriz ere baloia Sportingen alde da, hementxe erasoan talde Asturiarra, gaizka Alboniga Menorrek baloia lapurtu nahi dio, atzera jokatu du Sportingek, luze orain Borjak Lozanoren bila, berriz ere Athleticek baloia berreskuratu du, hortxe Asiere Hierro irudietan, Asier Hierro eta Olabarrieta, bederatzi zenbakidunak eraman du baloia, atzera Alboniga Menorrekin, baloia berriz ere Hierrori bueltatu nahi zion, ez dute elkar ulertu, atzera jokatu du Borjak, Damián García atezainarekin, Damián García que juega por dentro, encuentra a Aarón Quintana, este juega con el otro central, con Hugo Donate, abre desde la derecha para Santi Cabrera, busca el largo, el lateral diestro, a Samu Montes, este no consigue conectar con Enol, atención, el balón atrás de Aser Palacios, a punto está de complicarle la vida a su compañero, a Mikel Santos, despejó el peligro el Athletic, ahora buscaba recuperar esa pelota Aimar Bikandi, balón que ya juega desde la línea defensiva el Sporting, atzetik hasi da berriz ere, etxeko taldea, hortxe Jorge Montes ezker hegaletik, Enol Prendes aurkitu du, Enol Prendesek atzera egin du, eta David Arrerondoren falta jaso du Sportingeko 10 zenbakidunak, hala ere, Jabetza, Sportingena izango da berriz ere, lehen zatiko erdia beteko da urki hemen Mareon oraindik golik gabe, Sportingen eta Athleticen arteko norgehiago hortan, hontan, gogoratu, lauko finalaren bila doazela bitaldeak, partida bakarrera jokatzen da kanporak eta hau, beste 3 partidak gaur arratsaldean ere izango dira, lauretatik aurrera, Malaga eta Real Madrid jokatzen ari dira, Real Madrid iazko txapelduna, bostetan hasiko da Villarreal Deportivo norgehiagoka, eta
arratsaldeko 8:00 geldituko da Las Palmas eta Almeriaren artekoa. Berriz ere ateko sakea Sportingen alde. A puntito de alcanzar el Ecuador de la primera mitad. Estamos en directo en el canal oficial de YouTube del Athletic Club, en busca del pase a la Final Four de la Copa del Rey Juvenil. Tanto Sporting como Athletic, el resto de emparejamientos. A partir de las 4 acaba de comenzar el encuentro que mide al Málaga y al Real Madrid. A las 5 comenzará el Villarreal Deportivo de La Coruña, y para las 8 queda el duelo entre Las Palmas y Almería. Athletic orain alboko sakea bere alde dauka. Alemu Plazaolak Asier Hierrorekin jokatu du, honek Peio Canales aurkitu du. Peio Canales ez da iritsiko, luze joan zaio kontrola, eta arazorik gabe jaso du baloia Damian García atesainak. Luze joko du Asturiarrak, orain zelai erdira iritsi da, baina ez du lagun bat aurkitu, hala ere aldaratzea. Taldeki bateri iritsi zaio hain zuzen ere Sergio Dakali. Alboko sakea lortu du hemen Gaizka Albóniga Menor. Pasaden kanporaketan golegilea Lezaman. Eskuinegaletik aterako du Santi Cabrerak. Lagun baten bila Samu aurkitu du. Berriz ere Santirekin jokatu nahi zuen, hala ere baloia Atletikeko jokalariek kanpora bidali dute. Alboko sakea izango da berriz ere. Atzerago Ibaia Sportingen alde. Borjak jarri du orain baloia martxan. Dakalen bila, Dakalek kornerra lortu du bere alde. Bigarrena beraz Sportingentzat. Bi daramatza baita ere Atletikek. Beraz dena berdin dut hemen Mareon. Sportingen eta Atletiken artean. Sportingen kornerra, baloia penalti puntu da. Atletiken atzelariek urrundu dute arriskua, hemen berriz ere Olabarrietak luze jokatu nahi zuen, baina ez du Aimar Bikandi aurkitu. Bikandi da talde honetako golegile nagusia, 14 daramatza ligan, bat sartu zuen Kopan Eibarren aurka, beraz 15 guztira Bilbotarrarentzat. Gogoratu ez dagoela talde honetan Peio Huestamendia, pasaden astean Espainiako 17 urte zazpiko selekzioarekin egonda Portugalen, eta beraz ezin izan da gaurko partidara iritsi. Hemen Sporting erasoan eskuin egaletik, baina ere Atletikek baloia berreskuratu du. Hemen Aingeru Olabarrieta, Arabarra lurrera jauzitaz da faltarik egon epaiaren iritziz, beraz Sportingek kontraerasoa egin dezake. Hemen Lozano Montes aurkitu nahi zuen, argibili da Alemu Plazaola. Atletikek baloia berreskuratu du hemen berriz ere Aingeru Olabarrieta badoa korrikase ondo dabilen eskuin egaletik 10 zenbakiduna, erdiraketa penalti puntua di, ez da iritsi Aimare Bikandi. Atzetik aurrera zetorren Zaizpi zenbakiduna, ez da iritsi errematera. Berriz ere aukera paregabea Atletikentzat. Hemen ikusiko dugu errepikapena ondo ari da Aingeru Olabarrieta, eta bigarren zutoinan agertu da Aimar Bikandi. Gutxigatik ez da iritsi Zazpi zenbakiduna erremate horretara, ala ere baloia alboko sakean Atletikek izango du. Hemen Gaizka Albóniga Menor. Gaizka Albóniga Menorrek lagun bat aurkitu du, adi arriskua kanpora. Errematea egin du Asier Hierrok. Atzelari batean jo du, beraz kornerra izango da Atletiken alde. Ondo ari da orain Bitxore Jopisen taldea, erdiraketa ona jarri du Asere Palaziosek, eta lehen ikutuan Asier Hierroren errematea kanpora joan da atzelari baten gorputzean jostean. Hemen Aingeru Olabarrieta partida ona osatzen ari da. Arabarra hortxe baloia lehen zutoinera, arriskua aldendu dute Asturiarrek. Berriz ere baloia area barrura, adi hortxe Asere Palazios baloiaren bila. Hortxe atzera jokatu du atzelariak,
hemen Arredondoke baloia bigarren zutoinera, berriz ere, errematera zetorren Atletikoko jokalari bat, orain ez du lortu, eta kontraerasoan irten da etxeko taldea. Hala ere gutxi iraundio jabetzak Sportingi, luze jokatu du Atletikek, orain Sportingeko atzelariek baloia berreskuratu dute hemen Enol Prendes, berriz ere baloiarekin, 10 zenbakiarekin, Asturiarrak bere laguna Jorge Montes aurkitu du, hala ere bere erdiraketa ez da ona izan, eta gainera aurreratuta zegoen, beraz, baloia Atletikentzat izango da, fuera de juego, por lo tanto, balón para el Athletic, estaba adelantado el lateral zurdo que porta el dorsal número 3, Jorge Montes. La posesión en todo caso corresponde al Athletic, que está muy bien en estos minutos, ha tenido ya varias ocasiones claras para adelantarse en el marcador. Lo sigue buscando con ahínco el conjunto que dirige Víctor Llopis, también en esas labores de segundo entrenador David Álvarez, el cuerpo técnico que lo componen, Iñaki Lafuente como entrenador de porteros, Aitor Ugarte como preparador físico y Ander Pernía como analista y encargado del desarrollo individual de los futbolistas. Sporting berriz ere erasoan, 28 minutua beteko da aurki hemen Mareon oraindik gutxian markagailuan. Luze jokatu du Aaron Quintanak, eskuinera zabalduz baloia, hortxe dago Sergio Dacal, que ez du kontrol ona egin eta baloia ies egin dio, teko sakea beraz Atletiken alde. Hemen azere Palacios, Bilbotarra, ondo iritsi da areara, kasu honetan arerioaren areara, erdiraketa ona egin du, Asier Hierrok errematea, baita ere Olabarrieta ondo dabil eskuin hegaletik, talde guztia lan txukuna osatzen ari da gaur hemen Mareon. Golaren bila berriz ere Athletic, ezker hegaletik, adi, arriskua egon daiteke Bikandiri, baloiak ies egin dio, Sportingeko atzelariek urrundu dute, arriskua berriz ere Athletic erasoan, hortxe David Arredondo, barrutik, berriz ere Arredondoren zata baloia, Arredondo gorain eskerrera jokatu du, hortxe da Aser Palacios, Gaizka Alboniga Menor, Gaizka baloiarekin, lasai orain berriz ere Aser Palaciosen bila, ez da iritsiko baloi hartara, baina atzelari batik urrundu duelako, kornerra izango da, laugarrena Atletiken alde hemen Hugo Donate, erdiko atzelaria, hemen protagonista izan da azken jokaldian, lehen ordu erdia betetzeko zorian gaude, eta Athletic golaren bila jotake, eskeregaletik jarriko du kornerra, talde bizkaitarrak, berriz ere estrategia jokaldia, prestatuz, baloia, penalti puntu dadi, arriskua egon daiteke, rematea kanpora joan zaio, Ander Fernandez getxoztarrari sekulak aukera berriro, Atletiken alde bakarrik zegoen Ander Fernandez, kanpora bidali du, hiru zenbakidunak, se lamenta Ander Fernández, ha tenido una ocasión clarísima, vamos a ver aquí la acción repetida, ha entrado absolutamente solo en el segundo palo Ander Fernández, la ha mandado fuera, el cabezazo del dorsal número 3 se ha ido, qué cerquita está el primero del Athletic, que ahora defiende, ataca el Sporting, Sporting orain erasoan, Athletic eroso, Mareoko, Futbol Eskolan, Sportingek hori ekidin nahi du, atzetik hasiko da berriz ere, Isma Piñeraren taldea, Hugo Donatek Borja aurkitu du, eskerrera orain baloia irekiz, hementxe dago Lozano badoa, Arredondo gaindituz, Lozanok barrutik, Aaron aurkitu du berriz ere Lozano, orain Arredondo baloia lapurtu dio, eta berriz ere, korrik hasiko da eskuin egaletik, Aingeru Olabarrieta, Peio Canales aurkitu du, Peio Canalesek lagun baten bila, bere erritmoa mantxotu, hemen Arredondo aurkitu du, berriz ere Peio Canales entzat, eskerregadera zabaldu du baloia, hortxe Athletic, nagusi orain Mareoko Futbol Eskolan, Arredondok urrutitik joko du, bere jaurtik eta kanpora joan da, David Arredondoren saiakera, oso urruti zegoen
18 zenbaki duna hemen errepikapena, bere jaurtiketa, Campora Jonsayo, el disparo de David Arredondo ha probado fortuna desde lejos. El dorsal número 18 se le ha ido desviado su remate, pero sigue intentándolo el Athletic. El Sporting, que está algo incómodo ahora en el terreno de juego, busca sorprender con balones largos a la espalda. El esférico que sale del terreno de juego, saque de banda para el conjunto local. Alboko sakea izango du bere alde etxeko taldeak. Ritmoa mantxotu nahi du orain Isma Piñeraren taldeak. Jorge Montes atzera, Hugo Donate, Aimar Pikandiren presioa baitare laguntzen ari da. Asiere Hierro, luze joko du, Damian García atesainak, adi arriskua egon daiteke hemen Enole Prendes, Alemu plazaolarekin lurrera jauzi da eta falta adierazi du epaileak txartela gainera. Erakutsi dio Alemu plazaolari, 32 minutu eta erdi jokatu dira dagoeneko eta partidako lehen txartela Alemu plazaolari. Bakarrik zioan Enol Prendes, baita ere bi atzelari gehiago zeuden Atletikeko lerroan, eta beraz txartel horia izan da Atletikeko jokalaria entzat, la primera amarilla del partido que llega en este minuto 33 de encuentro. La falta peligrosísima, Alemu Plazaola, que no ha tenido más remedio que frenar a Enol Prendes, que se dirigía hacia la portería de Mikel Santos. La falta peligrosísima, como decimos, preparado Samu Montes. Marcó en la primera eliminatoria en los 16avos de final. También están por ahí Lozano y Jorge Montes, pero parece que va a ser Samu el encargado de ejecutar la falta. Bost jokalari esian, alboniga menore lurrean, Samu joko du, adi arriskutsua izan daiteke falta, Samuren jaurtiketa eta geldiketa ona egin du Mikel Santos atesainak, baloia barrura zioan, baina ondo egonda atesain bilbotarra berriz ere, baloia Sporting entzat da. Eskuine galean, etxeko taldea erasoan, ea errepikapena ikus dezakegun hementxe Samuren falta jaurtiketa eta geldiketa bikaina egin du Mikel Santosek, ondo gainditu du arresia, eta Mikel Santos atesaina ondo kokatu da zegoen, baloi hori gelditzeko. Lehen zatiko azken txampan murgildu gara, dagoeneko hemen Mareon, 11 minutu besterik ez dira falta, atxeden aldira iristeko oraindik goli gabe, baina partida polita eta erakargarria izaten ari da, aukerak bi areatan, orain berriz ere Sporting erasoan, zelai erdian Borjak Lozanorekin atzera, iritsi zaio baloia hortxe Jorge Montes, berriz ere Alejandro Lozano baloia penalti puntura, ondo aritu da berriz ere Mikel Santos atesaina, baloi hori jasotzeko. Mikel Santos, que está teniendo acciones destacadas en los últimos minutos. Buena intervención del guardameta bilbaíno en la falta directa que ha lanzado Samu Montes. Ahora también muy atento el guardameta para embolsar esa pelota que le venía desde el costado izquierdo. Juega en corto el Athletic, desde atrás inicia el equipo de Víctor Llopis. Juega en la línea defensiva, es Mikel Montero el capitán ante la presión de Sergio Dacal. Juega para su portero, para Mikel Santos. Alemu Plazaola levanta la cabeza. El defensa de Basauri juega con su homólogo, con Asier Fernández, que ha tenido una ocasión magnífica para adelantar al Athletic hace apenas unos minutos. Juega demasiado largo, no va a llegar a ese balón ningún compañero. En este caso lo intentaba ser Palacios. Saque de banda para el Sporting. Atzera jokatu du Sportingek. Esatiko azken 10 minutuetan murgildu gara dagoeneko. Luze jokatu du Damian García, Atletikek baloia berreskuratu, hala ere mentxe Asiere Hierro, Arredondo, berriz ere Hierroren bila, baloia Sportingeko atzelariek lapurtu diote hortxe Lozano, que Enol Prendes aurkitu du berriz ere Lozano eskeregaletik, erasoan orain Sporting, Lozanoren erdiraketa lehen zutoinera, eta Atletikeko atzelariek arriskua aldendu dute, luze berriz ere baloia Asiere Hierroren bila, Mancho iritsi zaio Damian Garziari, berriz ere atzetik hasiko da Sporting. Damian García, atesaina errepikapena
aurreko jokaldiarena, erdirak eta ona zen Lozanorena, baina ondo eta askar ibili dira Atletikeko atzelariak baloi hori aldentzeko. Mikel Santos, Asiere Fernandez, Ander Fernandez barkatu. Motzean jokatu du Alemu Plazaolarekin, berriz ere Ander. Hementxe Getxoztarra, baloiarekin aurrera eginez, eskerrera jokatu du. Hortxe Asiere Palacios, Pello Canales, el de Barrica que se apoya de nuevo en Palacios. Palacios que quiere ganar la línea de fondo, el centro al primer palo. El remate de Asiere Hierro, que vuelve a golpear en un zaguero sportinguista. De nuevo córner, ya van 5 para el Athletic. Bosgarren córnerra alde Athleticek lehen zati honetan. Berriz ere Asiere Hierroren erremateak atzelari baten gorputzean jo du eta kornerra izango da bosgarrena Atletikentzat. Berriz ere Pello Canales Barrikako erdilariak jarriko du baloia martxan. Eskeregaletik 8 zenbakidunak, eskuinez joko du 6 taldekide errematera. Hemen Pelloren baloia lehen zutoinera, Borjak buruz aldendu du arriskua. Berriz ere Atletiken erdiraketa ez da iritsi. Ander Fernandez, hemen Aingeru Olabarrieta erdiraketaren egilea. Baloia kanpora irten da eta beraz jabetza Sportingi dagokio. Atzetik hasiko da berriz ere Isma Piñeraren taldea. Atletiken presioa atzetik berriz ere Sporting. Hugo Donate ere atezainarekin, Damian Garziarekin jokatuz. Berriz ere Hugo. Pello Canalesen presioak berriz ere atzera jokoarazi dio erdiko atzelariari. Hemen berriz ere Hugo Donate, lagun baten bila, ez du inora aurkitu. Gaizka Alboniga Menorrek lortu du jabetza bere gain hartzea. Hortxe arteako erdilaria Pello Canales Aimare Bikandiren bila. Sportingeko atzelariek arriskua aldendu dute. Alemu Plazaola atzera Mikel Santosekin, Santosek motz Ander Fernandezekin. Irukia itxiz Alemu Plazaola, berriz ere Mikel Santos. Lozanoren presioa, Mikel Santosek luze eskerre galera, hortxe zegoen Arredondo. Baloia kanpora joan da. Asier Palaciosek jarriko du baloia martxan. Azkenean ez, bere taldekide Montero hori lagako dio. 14 zenbakiarekin kapitaina Sportingeko aulkiaren aurrean. Mikel Montero, Asiere Hierro aurkitu du. Basauriko aurrelariak atzera. Berriz ere Monteroren bila, Montero katzerago. Atezaina aurkitu du Mikel Santos. Areatikat, Bilbotarra, Alemu Plazaolarekin. Plazaolak baloia kontrolatu du eta eskerrera zabaldu du ondoren. Hortxe dago Mikel Montero, Barakaldoko atzelaria, bigol denboraldi honetan. Ander Fernandezekin. Berriz ere Mikel Montero, Gaizka Alboniga Menor, adi. Baloia galdu dezake, azkenean jabetza mantendu du. Berriz ere Montero, atzerago, hortxe dago Mikel Santos. Santosek luze joko du eskerrez. Zelai erdira, hortxe Asiere Hierro ez du inora aurkitu. Oia, mantxo iritsiko zaio. Damian García atezainari honek Jorge Montesekin jokatu du luze. Eskerre galeko atzelariak, baloia Olabarrietarentzat. Hemen Ullaondon jaiotako erdilaria, lurrera jauzi da 10 zenbakiduna. Falta egin diote. Jabetza Atletikena izango da. Oraindik 5 minutu besterik ez dira falta. Atsedenaldira iristeko últimos 5 minutos de la primera mitad, todavía sin goles en este partido precioso de momento entre Sporting de Gijón y Athletic Club. Busca el primero el Athletic, es Alemu Plazaola quien encuentra por dentro a David Arredondo. Este combina con Aingeru Olabarrieta, que está haciendo un gran partido por el lado derecho. Pone el centro al punto de penalti, el balón que lo despeja la zaga sportinguista. De nuevo le cae a Olabarrieta. Este combina con Arredondo. Arredondo para Hierro. Hierro que se la deja de tacón a Arredondo. Arredondo, área barruan, adi. Arriskua egon daiteke Arredondo en erdiraketa. Baloia Asier Hierrorentzat kanpora. Kanpora bidali du Asier Hierrok. Sekulako aukera berriz ere aurrelariarentzat. Área barruan bederatzi zenbakidunak ez du asmatu.
Damian Garziaren atearen aurrean, berriz ere abagune bikaina Atletikentzat hemen errepikapena Redondoren erdiraketa, eta penalti puntutik ez du asmatu Asier Hierro. Qué ocasión acaba de tener el Athletic en el minuto 41 y medio del encuentro. Asier Hierro ha perdonado el primero, el remate se le ha ido ligeramente desviado. Saque de puerta para el Sporting. Sekulako aukera berriz ere Atletikentzat. Berriz ere barkatu egin du lehena. Ondo ari da Bitxore Jopisen taldea, baina oraindik ez du atearen aurrean asmatu. Ea ondorengo minutuetan lortzen duen Sporting orain erasoan. Jorge Montes, baloia moztu dio Aingeru Olabarrietak. Hemen irudietan Arabarra. Alboko saque esango da Sportingen alde. Jorge Monteseke luze, no le prendes en Villa, berriz ere Olabarrietak baloia berreskuratu du. Hala ere jabetzak ez dio gehiegi iraun, eta Sportingen da berriro. Hortxe erasoan taldea Asturiarra. Enol Prendes, baloia Arredondok lapurtu dio. Arredondo lurrera ez dago faltarik, Arredondo berriz ere zutik jarri da. Galdu egin du baloia, emezortzi zenbakidunak, ala ere Atletikek berreskuratu hortxe. Korrika Pello Canales, el de Barrica que sale a la contra. Pello Canales que busca a Asier Hierro. Pello Canales que está en la frontal del área, busca el disparo. Se lo piensa, juega atrás finalmente para su compañero Albóniga Menor, de nuevo con Pello Canales. Este abre hacia la izquierda para la incorporación al ataque de Aser Palacios. Pone el centro al primer palo, despeja la zaga del Sporting. Berriz ere Erasoan JK Athletic, Lenaren Villa, David Arredondo. Buru altxatu du, emezorte zenbakidunak, eskuinegalean Aingeru Olabarrieta aurkitu du. Atzera Arabarrak, Alemu Plazaolarekin, Alemu Mikel Montero aurkitu du. Kapitainak eskerrera, Hortxe Albóniga Menor, Pello Canales, nagusi orain Athletic minutu hauetan. Pello Canales golaren bila, jauzi ginda lurrera, ez diote faltarik egin. Atzera jokatu du, Ander Fernandezekin, honek eskerrera jokatu nahi zuen. Luze gilon zaio baloiaz, alboko sakea beraz Sportingen alde. Lehen zatiko azkene minutuan sartuko gara aurki. Atletikek gola oso gertu izan du lehen zati honetan, baina oraindik gutxean jarraitzen dugu markagailuan. Sportingek ut, Atletikek ut, orain Sporting erasoan Adi, arriskua egon daiteke baloia Lozanorentzat zioan, baina Adi ibili da. Ander Fernandez atzelaria, baloia kornerra bidaltzeko hirugarrena Sportingentzat. Lehen zatiko azken aukera izan dezake etxeko taldeak. 3 corners lleva el Sporting, 5 el Athletic. Puede ser una de las últimas acciones de esta primera mitad del Sporting, que busca también crear peligro en la portería de Mikel Santos. 30 segundos para que se cumpla el 45 reglamentario. Como decimos, una de las últimas acciones de esta primera mitad. Cornerra martxan jarriko du Sportingek eskuine galetik. Sortzi zenbakidunak egingo du Jandro Fernández kapitainak. Eskuine besoa zerura altxatuz, baloia lehen zutoinera. Ander Fernandezek buruz aldendu du arriskua. Atletiko orain kontraerasoan Adi, arriskua egon daiteke. Olabarrieta korrika eskuine galetik, Olabarrieta area barruan sartiko da. 10 zenbakiduna, baina ondo aritu da berriz ere defentsa honetan Hugo Donate. Eta baloia kanpora joan da. Amaitu da gainera lehen zatia epaileak 45. Minutuan lehen zatiaren amaiera bukatu adierazi du, beraz jokalariak aldageletara doaz utxean. Amaitu da lehen zatia, Atletikek aurkera argienak izan ditu, baita ere Sportingek bereak izan ditu. Como decimos, termina sin goles esta entretenidísima primera mitad de los cuartos de final de la Copa del Rey Juvenil entre Real Sporting y Athletic Club. Los dos equipos han tenido ocasiones, las más claras para el Athletic, pero de momento nos marchamos sin goles. Amabos minutu atxeden hartzeko, eta gu ere bigarren zatiarekin itzuliko gara. Ordu laurden barru, gero arte, agur! A darlo todo y a ver ganar nuestro Atleti y a semifinales que nos vamos. Ahorita vos Garrenaren Villa. ¡Pase! ¡Opa Atleti, la hostia! ¡Venga, chavales! ¡Atleti Bugara! ¡Atleti Bugara! ¡Atleti Bugara! ¡Atleti Bugara!
nací del Athletic. Es lo que me ha inculcado mi padre desde pequeña. Mira, esta es la que llevo yo. Mira, ¿ves? De todos. ¡Vamos, Atleti! ¡Vamos a pasar! ¡A semi! Hola, buenas, mi nombre es Julián y nada, soy argentino, vivo en Valencia, me hicieron hincha de la Peña Gainz acá y hay que alentar al Atleti siempre, así que a Upalete. Lengurtian ez bezala gaur irabazin diogu eta Atletisa semifinaleta gulogoela ikusi horre kauen dio kopia irabazten, Aupa Atleti la hostia! Mi padre nos ha hecho de Atleti de toda la vida y toda la familia somos de Athletic. que se llama Nico, que se apellida Williams, para batir la portería del Valencia. ¿Conoces la diferencia entre un erudito y un sabio? Un jefe y un líder. Una profesora y una maestra. ¿Y entre un objeto y una obra de arte? No sabes cómo llamarla.
pero sabes que es la misma diferencia que hay entre un equipo de fútbol y el Athletic Club. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Gaur egun berezia da. Hoy es un día especial. Solicitamos dar nombre a una calle del municipio de Mundaka a Gregorio Blasco Sánchez. Fue el portero que precedió a Cedrún, Iríbar, Zaldúa y Zubizarreta. Y a todos aquellos que hoy día defienden la camiseta rojiblanca. Y con este pequeño homenaje, un ilustre mundakarra desde hoy tiene su camino. Jende sanoa eta kristal zalea eta jokalari kristona. Oso ona. Y ahora que la representación del Athletic femenino, os van a descubrir en la casa que nació Gregorio Blasco, ¿vale? Chicón es un alpinista vizcaíno que tras su gesta de hace unas semanas al completar la primera ascensión íntegramente invernal a la cumbre del Manaslu en Nepal ha tardado menos de 60 horas para subir junto a sus compañeros de cordada a ascender esos 8.163 metros que tiene en la cima. Osatu du pilo bat oso hunkigarria, gero beste lemoaztar batekin, Joserekin, Ernestokin harremana dekot, ez dakit, polite. Sentidu berotasune, publikoan berotasune. Un honor para mí, al final desde pequeño me ha gustado muchísimo el Athletic y bueno, me acuerdo que venía igual a ver algún partido suelto, o sea, he venido antes de ser pelotari, por ejemplo, 2 o 3 veces y algo pues para mí muy especial, no imaginaba pues poder vivir esto y la verdad que estar aquí en el Palacio de Ibaigane pues para mí es algo muy bonito y que me da mucha alegría. Poco a poco, pues cuando era pequeño vine a ver un partido, me gustó muchísimo el ambiente, cómo se vive aquí el fútbol y bueno, me entró eso, al final tú no eliges, ¿no? Lo que sientes y la verdad que me gusta mucho cómo se vive aquí el fútbol, todo lo que la afición le transmite al equipo y bueno, la verdad que soy pues eso. No sé desde cuándo, pero me gusta mucho el Athletic, sí. Son días muy especiales, me acuerdo con 21 años hice el saque de honor y el año pasado con 25 pues me hicieron un pequeño homenaje en el palco y la verdad que otro momento muy bonito y son momentos muy cortitos, pero me acuerdo que cuando por ejemplo hice el saque nunca he estado tan nervioso porque nosotros estamos acostumbrados como máximo a estar con 3.000 personas y esa vez pues todo el campo lleno y una ovación terrible y bueno, la verdad que son días muy especiales. Sí. Igual sentimiento, ¿no? Al final porque tengo recuerdos, por ejemplo, igual venir a ver un partido
meterme en el metro y de repente ver igual una abuela, no sé, de 80, igual 85 años, sola en el metro con su bufanda, y son detalles que, pues bueno, ves que aquí cómo se vive el fútbol y el Athletic es algo muy bonito, y creo que en toda Vizcaya y pues bueno, también en el País Vasco, pues el sentimiento athleticzal es muy grande, sí. Oso pozik nago Athletikekin 2 urte gehiago sinatzeagatik, eta santurtziarra naizenez, niretzat berezia da. De vuelta al club donde siempre he estado y bueno, estoy muy contenta y espero que siga siendo así, y en el ámbito personal pues la verdad que lo estoy disfrutando mucho. 7 urterekin hasi nintzen jolasten Santurtzin, gero Bizkerrera joan nintzen jolastera, eta 15 urterekin Athleticen hasi nintzen jolasten, eta orain arte. Espero dut urte gehiago egotea hemen. Para mí es un orgullo seguir compitiendo con esta camiseta en la máxima categoría. Sabemos lo especiales que somos y lo vamos a seguir dando todo día a día. Bueltan gara Xixondik Mareoko futbol eskolatik oraindik atsedenaldian da Real Sporting eta Athletic Cluben arteko partida. Gazteen mailako kopako final laurdenak jokatzen ari dira hemen Asturiasen. Talde Asturiarreko jokalariak berdegunera zelairatzen ari dira orain momentuotan. Atletikoak oraindik ez, utxean markagailuan bi taldeek aukerak izan dituzte lehen zatian, Athleticek argienak, baina golik gabe oraindik Mareon, como decimos. Estamos de vuelta en este partido de los cuartos de final de la Copa del Rey Juvenil entre Real Sporting y Athletic Club. De momento sin goles en el primer acto. Ya comparecen los 11 jugadores del Sporting activándose junto a su preparador físico. De momento no lo hacen los del Athletic Club, que apuran los últimos segundos del descanso en el vestuario. Las ocasiones que han sido para ambos equipos, pero que sin duda las más claras han correspondido al conjunto de Víctor Llopis, que de momento sigue sin aparecer en las imágenes. El Sporting que ya está preparado. Vemos también a los jugadores del banquillo a pleno sol aquí en Gijón. Muy buena temperatura para estar a mediados de febrero después del frío que ha hecho en las últimas jornadas. Esta semana que ha vuelto a hacer buen tiempo. Por lo tanto, un gran ambiente para la práctica del fútbol, tanto meteorológico como en cuanto a público, porque vemos también qué buen aspecto presenta este campo principal de las instalaciones de la Escuela de Mareo, como decimos, fundada en 1978, que este año cumple su 45 aniversario, 7 años más tarde que Lezama, que fue inaugurada en 1971, así que dos templos del fútbol de cantera, dos grandes referentes del fútbol formativo, Sporting y Athletic, Athletic y Sporting. Vemos que ya aparecen los protagonistas del Atlético, hoy vistiendo de verde. El rojiblanco es su color habitual, como todos saben, pero lo lleva el Sporting, que también es el conjunto rojiblanco, y que va a sacar ahora de centro Erditik aterako du Sportingek. Aron Quintana baloia martxan jartzeko prest, beraz, dena prest dago hemen Xixonen, bigarren zatiari ekiteko. Sportingek aterako du zelai erditik, hemen Aron Quintana, erdilaria 6 zenbakiarekin, epailearen txistua jotzeko esperoan, eta orain hasiko da bigarren zatia, oraindik ez.
Jokalariak aulkira gerturatzen ari dira, epaia zain dago, eta orain hasiko da bigarren zatia. Sporting erasoan, luze joko du, eskere galerantz, Atletikek urrundu, ez du arazorik nahi, Bitxore Jopisen taldeak, eskuinegaletik Olabarrieta baloiaren bila, Sportingeko atzelariek baloia aldendu dute, Gaizka Alboniga menorrek Alemu Plazaola arkitu nahi zuen, ez du bere egitasmoa lortu eta alboko sakea izango du etxeko taldeak. Eskeregaletik martxan jarriko du baloia Jorge Montesek, oraindik ez ditugu aldaketarik ikusi. Zelaian beraz 22 jokalariak, lehen zatikoak dira. Baloiak ies egin dio Enole Prendesi, beraz ateko sakea izango du Atletikek bere alde. Mikel Santosek jarriko du baloia martxan. Bigarren zatiko lehen minutuan gaude. Motz jokatu du atezain bilbotarrak, Alemu Plazaola aurkituz, barrutik, Ander Fernandez, atzerago, hortxe dago, Mikel Montero, luze jo du, kapitainak, Aimar Bikandiren bila, hortxe zegoen, Peio Canales, berriz ere, Bikandirekin jokatu nahian, Bikandik alboko sakea bere alde lortu du, hemen Aimar Bikandi zazpi zenbaki duna, taldeko golegile nagusia, Mikel Montero kapitaina jarriko du baloia martxan. Hortxe baloiarekin eskuetan, Asier Hierrorekin, Asierrek Aser Palacios aurkitu du, Aseren erdiraketa lehen zutoinera. Aldaratzea Gaizka Alboniga menorri jauzi zaio, baina Sportingek arrisku aldendu du, Alemu Plazaolak baloiaga ez du kontrolatu, Sporting erasoan orain eskere galetik hortxe Enol Perendez. Baloia kanpora joan da eta beraz alboko sakea izango da Sportingen alde. Eskere galetik Jorge Montesek jarriko du baloia martxan. Alejandro Lozano aurkitu du. Bigarren taldearekin aritzen da. Sarritan 11 zenbaki duna. Atzera jokatu du hortxe, bere atezainarekin, Damian Garziarekin. Damian Garziak Borja aurkitu du, Borja Kluse. Lozanoren bila hortxe dago Enol baitare. Ez da iritsiko, gainera aurreratuta zegoen, estaba adelantado el dorsal número 10 del Sporting en posición antirreglamentaria. Balón por lo tanto para el Athletic. Primeros compases de esta segunda mitad, que ha comenzado con algo menos de ritmo que la primera. Tampoco era fácil igualar lo que hemos vivido en el primer acto, con alternativas, ocasiones para ambos equipos. De momento lo que faltan son los goles aquí en Mareo. 0-0, minuto 48 del partido. Juega el Athletic, es Alemu Plazaola en el círculo central, encuentra a Aimar Bikandi, que viene a recibir a campo propio, pierde la pelota, recupera el Sporting, juega el capitán Jandro Fernández hacia la izquierda para Lozano. Lozano que traza la diagonal, busca a Enol, cae al suelo, no hay falta, recupera el Athletic, que quiere salir a la contra ahora por el costado derecho. Contreras oan orain eskuine galetik a Ingeru Olabarrieta. A Ingeru Olabarrietak Peio Canales aurkitu du, Peio Canalesek buru altxatu, hortxe Bikandiren bila, lurrera jauzi da. Atletikeko jokalariak falta eske, ez du hori adierazi epaileak, eta beraz, baloia Sportingentzat izango da. Beste kanporaketan, jokoan den Malagaren eta Real Madriden arteko partidan, atsedenaldian utxe eta bi irabazten ari da, talde Madrildarra, eta orain bostetan hasiko da, Villarrealen eta Deportivo de la Coruñaren arteko norgehiagoka sortzietarako, Las Palmasen eta Almeriaren artekoa gelditzen da. Luze joko du Sportingek orain, Hugo Donatek, Enolen bila, Ander Fernández aurreratu da, Ander Fernándezek baloia kanpora bidali du, ez du arazorik nahi Getxoztarrak eta alboko sakea izango da etxeko taldearentzat. Hortxe doa, Santi Cabrera bi zenbaki duna, baloia martxan jartzera. Arean jarri nahi du baloia eskuinegaleko atzelariak, berriz ere baloia jaso du Santik, Atletikeko atzelariek baloia urrundu dute, Aimar barkatu Asier Hierroren bila.
Ez du kontrola lortu Basauriko aurrelariak eta berriz ere baloia Sportingena da. Hala ere falta egin du Enolek eta baloia Atletikena izango da. Bigarren zatiko 5 minutu jokatu dira dagoeneko hemen Mareon. Erritmoa ez da lehen zatian bezain bizia. Eta horren Atletik atzetik hasi da. Eskuinegaletik. Arriskua sortu nahian. Ezkerrera aldatu du baloia. Sere Palaziosen bila. Gaizka Alboniga Menorreke jaso du. Aldaratzea hortxe Peio Canales. Arriskua egon daiteke. Aser Palaziosen erdirak eta oso luze jon zaio baloia. Ateko sakea izango da. Sportingentzat. Intentaba crear peligro el de Athletic. Ha llegado bien. Ganando la línea de fondo a Ser Palacios, pero el centro se le ha marchado largo, fuera, saque de puerta para el Sporting. Ya vemos que ha vuelto la acción, recupera el Athletic, bien la presión de Asier Hierro, que evita que el balón se le escape del rectángulo de juego, quiere sacar un córner, no lo consigue, cae al suelo, recupera el Sporting, que va a salir ahora al ataque por el lado izquierdo, intentando sorprender por ese flanco el conjunto que dirige Isma Piñera. Sale, no obstante, Mikel Santos para mandar la pelota fuera de el rectángulo de juego, saque de banda para el Sporting, alboko saque izango du etxeko taldeak, orain eskere galetik erasoan, bi taldeetako hainbat jokalari beroketa lanetan, bigarren zatian zehar sartzeko adi, arriskua egon daiteke, Atletik erasoan Peio Canalesen, jaurtik eta kanpora, Peio Canalesek abagune bikaina izan du berriz ere Atletikek. Lehen egiteko eskerrezko du Peio Canales barrikako erdilariak eta bere errematea gutxigatik kanpora, teko sakea hemen errepikapena, argi ibili da, 8 zenbakiduna, baina ez du asmatu bere errematea egiterako orduan. Baloia kanpora jon zaio. Hemen irudietan Damian García Tesaña luze jo du. Zelai erdira lagun baten bila, Atletikek urrundu, baloia kanpora berriz ere, alboko sakea, Sportingen alde, Santi Cabrera jarriko du baloia martxan. Enol Prendesen bila, Mikel Montero aurreratu da, baloia kanpora bidali du kapitainak, berriz ere alboko sakea Sportingen alde, metroak irabazi ditu etxeko taldeak, berriz ere Santi Cabrera, baloia jartzeko arduraduna, berriz ere alboko sakea Sportingen alde, hemen Aimar Bikandi, kornerreko banderatxoaren ondoan, Santi Cabrerak jarriko du, baloia martxan, lagun bati eman nahi dio, Atletikek ondo defendatu du jokaldi hau, eta baloia kanpora joan zaie txekoei, beraz, ateko sakea izango du, Bitxor Jopisen taldeak. Hemen Samu irudietan, ez da iritsi kontrolera, bederatzi zenbakiduna, eta Atletikek jokaldia atzetik hasiko du, hemen Alemu Plazaola, luze, 6 zenbakidunak, Asier Hierroren bila, ona kontrola, Basaureko aurrelariak berriz ere erasoan Atletik, eskuinegaletik, adi arriskua egon daiteke, Asier Hierrok Peio Canales aurkitu du aria barruan, ez da ona kontrola izan, barkatu barrikako jokalariarena, eta baloia jaso du etxeko Atesainak. Motz jokatu du eskuarekin, Hugo Donaterekin. Hala ere, Atletikek jabetza askar berreskuratu du, eskere galean Aser Palacios, Asier Hierronen bila, hortxe Peio Canales buruz, Aimar Bikandirekin jokatu nahi zuen, berriz ere, Sportingen atzelariek baloia urrundu dute, Aimar Bikandi presiora, Santi Cabrerak baloia kanpora bidali du, alboko sakea beraz Atletiken alde. Atletikek arriskua sortu nahi du ere bigarren zati honetan, eskere galetik, Jotake orain, talde bizkaitarra, partida etenda, aldaketa egongo da etxeko taldean, lehena
Isma Piñerak. Ea nor irtatzen den zelaitik. Orain ikusiko dugu. Andrea, al centro. Al centro. Te cambio. Zazpi zenbakiarekin. Sergio Dakalek zelaia utzi du. Eta hemen dator Sportingeko jokalari berria, 17 zenbakiarekin, Marti jokalaria. Atletikek baloia galdu du, berriz ere ateko sakea. Sportingen alde. El Sporting que ha hecho su primer cambio, ha entrado Marti con el dorsal número 17, sustituyendo a Sergio Dacal. El Athletic que vuelve a recuperar la posesión en la figura de Pello Canales. Juega atrás con David Arredondo. Este se la devuelve a Pello. Juega atrás para Gaisca Albóniga Menor. Levanta la cabeza el centrocampista vizcaíno que quiebra, que se marcha, que sigue jugando y abre hacia la derecha ahora para Alemu Plazaola. Más hacia la diestra si cabe, donde encuentra a un compañero, en este caso a Ingeru Olabarrieta, que fuerza el saque de banda para el Athletic. Lo va a servir a Alemu Plazaola. Martxan jarriko du baloia 6 zenbaki duna, hemen Alemu lagun batien bila. Pello Canales aurkitu du berriz ere Alemu. Pelloren bila. Sportingek baloia urrundu. Samuren kontrola ona. Ander Fernandezen presioa baita ere. Atzera jokatu du Sportingek, berriz ere Ander Fernandez baloia jauzi zaio. Hortxe Ander Fernandez, Gaizka Albóniga Menor, zelai erdira lanetan. Hortxe Atletik orain erasoan, eskede galetik Mikel Montero. Pello Canales, berriz ere Arredondo barrutik, Hierroren bila, Hierro que baloia lagadio, eskuine galera hortxe zetorren Olabarrieta. Ez da kontrolera iritsi Arabarra. Sportingen atzelariek urrundu dute baloia, berriz ere Atletik entzat da, Jabetza Adi, arrisku egon daiteke, Albóniga Menor, eskerrera zabalduz, Aser Palacios, Palaciosek baloia galduko du. Sportingek lapurtu diolako, hortxe zegoen zelairatu berri den Marti. Marti que traza la diagonal, recupera la pelota, quiere salir a la contra rápido. El conjunto de Isma Piñera buscando sorprender al Atlético, ahora recupera la posesión en la figura de Aingeru Olabarrieta, que se marcha bien de su par. Hay falta sobre Aingeru Olabarrieta, cometida por Jorge Montes. De momento parece que se va a librar de la cartulina amarilla, la falta ha sido clara. Baloia Atletik entzat izango da, falta argia egin diote Aingeru Olabarrietari. Jorge Montesek ez du beste aukerarik izan eta falta egin dio 10 zenbakidunari. Arrisku egon daiteke jokaldi honetan, partidako 58 minutu jokatu dira dagoeneko. Hemen Mareon oraindik utxean, Atletik lehenaren bila. Estrategia jokaldia, baloia lehen zutoinera. Urrundu egin du Samu Montesek eta kornerra izango da. Kanpora joan zaio baloia, beraz lehen kornerra bigarren zati honetan, 6garrena Atletik entzat neurketa hontan. Hortxe doa Aingeru Olabarrieta baloia martxan jartzera. Beroketa lanetan hainbate jokalari hemen, Osipov 12 zenbakiarekin. Zela idatzeko prest. Kornerra lehen zutoinera. Lehen zutoinean zegoen jokalari batek aldendu du arriskua buruz. Eta baloia Atletikena izango da berriz ere. Bere aulkiaren aurrean alboko sakea jarriko du martxan Alemu Plazaolak. Bitxore Jopisen albo-alboan. Arredondo bere ondorazioan, baina Pello Canalesi eman dio baloia Alemuk. Atzera berriz ere Basauriko atzelariak. Hemen Ander Fernandez aurkitu du. Lasai. Atzelari getxoztarrak aurrera baloiarekin. Zerai erdian sartu da Pello Canales, hementxe barrikako erdilaria. Eskuine galera zabaldu du baloia. Ona da jokaldia. Aingeru Olabarriaren erdirak eta berriz ere kornerra izango da. Burua sartu du Borja erdiko atzelariak. Kornerera bidaltzeko. 7garrena dagoeneko Atletiken alde.
Berriz ere, eskuine galetik jarriko du baloia, orain Pello Canales izango da arduraduna. El encargado de botar este saque de esquina será Pello Canales, el séptimo ya para el Athletic. Cuando estamos cumpliendo ahora mismo la hora de partido, seguimos sin goles. El Athletic que lo sigue buscando. Marca la jugada de estrategia con los dos brazos extendidos al cielo de Gijón. Pello Canales, el balón al punto de penalti, baloia penalti puntura. Aldendu egin du Alejandro Lozanok, berriz ere Atletiken erasoko eskuin aldetik dago baloia. Alboko sakea izango da kanpoko taldearentzat. Alemu Plazaola kaskar jokatu du Aingeru Olabarrietarekin. Aingeru Olabarrietak Asier Hierro aurkitu nahi zuen. Sportingeko atzelariek urrundu dute baloia, hemen Aser Palacios, baina Ugori jauzi zaio aldaratzea. Alemuke salto, baita ere Alboniga Menorrek, baloia Atletikena orain. Zelai erdian Pello Canales Asier Hierroren bila, ez dute elkar ulertu, eta baloia Mantxo Damiane Garziari iritsi zaio. Damianek Borjarekin jokatu du motz. Asier Hierroren presioa, Borja kondo gainditu du eta luze joko du eskerrez. Samuren bila, ez da iritsi kontrolera, bederatzi zenbakiduna, lasai kontrolatu du jabetza. Ander Fernandezek atzera. Mikel Santosekin, berriz ere Atletik atzetik aurrera, orain Alemu Plazaola. Ander Fernandez, Samuren presioa, ondo gainditu du Anderrek, eskerrera zabalduz orain baloia kapitainarentzat, hemen Mikel Montero. Zelai erdia gaindituko du barrutik Arredondo aurkituz, Arredondo bi aurkarirekin, baloia galdu du, hemen sortu zenbakidunak, eta orain adi Sportingen kontraerasoa. Joan egin zaio baloia Marti jokalariari eta alboko sakea izango da Atletiken alde. Eskere galetik jarriko du baloia martxan. Kapitainak Mikel Monterok. Luze. Aimar Bikandiren bila, baloia Enol prende zentzat da. Adi, arriskoa egon daiteke Samuaria barruan, Samuren ja urtiketa. Hala ere, Jokos kanpo zegoen bederatzi zenbakiduna. Gelditu egin du Mikel Santosek, baina jokaldia baliogabetu du epaileak, beraz. Jabetza Atletikentzat izango da hemen Atletiken azken jokaldiaren errepikapena. Olabarrietaren erdiraketa zehatza, baina argi ibili da Borja. Baloia kornerera bidaltzeko, berriz ere Atletik erasoan, eskuine galetik Olabarrieta kontrolak ies egingo dio, baina kanpora joatea ekidin du. Hala ere erdiraketa ez da ona izan, urrundu egin dute Sportingeko atzelariek, alboko sake hori bai. Atletiken alde izango da. Saque de banda favorable al Athletic. Que también vemos cómo prepara un cambio. En sus filas se ha marchado Asier Hierro, dejando su lugar a un compañero que enseguida identificamos, ese Chus Vizcay. También se marcha con problemas físicos, por lo menos se llevaba la mano al trasero Alemu Plazaola. Entra en su lugar con el dorsal número 12 David Osipov, que es quien va a poner el balón en juego. Por lo tanto, doble cambio en las filas del conjunto liderado desde el banquillo por Víctor Llopis. Se han marchado Alemu Plazaola y Asier Hierro. Vemos también la tarjeta amarilla para Gaizka Albóniga Menor, la segunda del partido para el Athletic. Cortado la contra el centrocampista de Artea. Como decimos, han entrado en su lugar David Osipov y Chus Vizcay. Beraz, aldaketa bat egin du Sportingek, bi egin ditu Athleticek. Bigarren zati honetan. Adi orain erasoan Sporting, eskere galetik aria barruan. Talde Asturiarra. Atletiken atzelariek urrundu dute baloia. Berez ere erasoan Sporting, kornerra lortu dute bere alde Isma Piñeraren mutilek. Bigarren zatiko lehena beraientzat, hemen errepikapena. Baloia urrundu dute Atletikeko atzelariek.
Eta kornerra izango dute bere alde txekoek. Ezkerregaletik jarriko dute baloia martxan. Hortxe da Sporting lehenaren bila. Bost jokalari errematean. Ondo irten da Mikel Santos atezaina. Baloia jasotzeko. Eta luze jokatzeko ezkerregaletik hortxe. Korrika Gaizka Alboniga Menor. Ez da iritsiko baloi horretara. Bizkaitarra eta kapitainak Jandro Kondo babestu du beraz. Alboko sakea izango da Sportingen alde. Eskuinegaletik martxan jarriko du Santi Cabrerak. Luze Samuren bila buruz jokatu nahi zuen, ez du asmatu eta berriz ere baloia zelaitik irten da Atletiken alde orain. Arredondo atzera. Osipov Bizkairen bila. Ez da iritsi zelaiatu berri den aurrelaria. Azkarrago ibili baita Damian García atezaina. Luze joko du atezainak eskerrez. Eskuine galera. Berriz ere Samuren bila lurrera jauzi da aurrelaria. Gaizka Alboniga Menorrek urrundu du baloia. Sportingeko jokalari bati jauzi zaio. Hain zuzen ere Aron Quintana da. Ezkerre galera zabaldu nahi zuen baloia. Ez da iritsiko bere taldeikidea. Alboko sakea jarriko du martxan Atletikek. David Osipovek. Hain zuzen ere beste bi aldaketa prestatzen ari da Sporting. 12 eta 20 zenbakiarekin sartuko dira zelaira Carlos Hernández eta Marcos Fernández. Eta zelaitik irten dira, hiruarekin Jorge Montes. Eta bestea ezin izan dugu ikusi. Orain Atletikena da jabetza. El Sporting que ha vuelto a hacer dos nuevas sustituciones. Han entrado al terreno de juego Carlos Hernández y Marcos Fernández. Ataca ahora el Athletic por el flanco derecho. Buscando sorprender por ese sector el equipo de Víctor Llopis. Ya mediada la segunda mitad. De momento seguimos sin goles. Entre el Real Sporting y el Athletic Club. Despeja el Athletic buscando el primero. Recibe Chus Vizcay para Aimar Vicandi. Vicandi que quería devolvérsela a su compañero. El balón le cae a Ser Palacios. De nuevo Vizcay. Vizcay que Palacios aurkitu du. Atzera Palacios kortxe dago Pello Canales. Alboniga Menor. Alboniga Menorrek Chus Vizcayrekin jokatu nahi zuen adi. Aldaratzea. Pello Canalesi iritsi zaio. Baina bere jaurtiketa ez da ona izan. Kanpora joan zaio. Ateko sakea beraz Sportingen alde. Estamos teniendo menos ocasiones en este segundo acto. De momento los dos equipos que intentan mantener el tipo. Quedan 22 minutos para que se alcance el 90 reglamentario. Recuerden que en caso de empate nos iríamos a la prórroga. Y si la igualada persistiera, el pase a la Final Four se decidiría desde los 11 metros, desde el punto de penalti. Lo quiere evitar el Athletic, que ahora ataca por mediación de David Osipov. Este para Chus Vizcay. Los dos jugadores que han entrado en este segundo acto. Bigarren zatian sartu diren jokalariak orain protagonista. Osipov eskerrera zabaldu nahi zuen, ez du Aser Palacios aurkitu. Alboko sakea izango du etxeko taldeak. Santi Cabrerak jarriko du baloia martxan. Luze berriz ere. Orain Marcos Fernándezen bila. Atletikek baloia berreskuratu du hortxe Chus Vizcay. Hala ere Aron Quintanak lortu du jabetza. Berriz ere Atletiken da baloia. Osipov. Osipovek eskuinera zabaldu du Olabarrietaren bila. Ez da iritsi baloia hartara Arabarra. Eta alboko sakea izango da Sportingen alde.
Carlos Hernándezek luze. Atera du. Taldeki baten bila, berriz ere baloia. Carlosi iritsi zaio, Atletik orain erasoan adi, arriskua egon daiteke. Hemen Pello Canales, barrikakoak atzera. Gaizka Alboniga menor. Eskuinera zabaldu du. Arteakoak. Hemen Arredondo. Arredondo, katzerago, hortxe Osipov eta Ander Fernandez, orain atzelariak, erdiko atzelariak hobeto esan da. Arredondo, Bikandi aurkitu nahi zuen, Sportingeko atzelariek baloia urrundu dute, eta kanpora irtengo da baloi hori, alboko sakea izango da Atletiken alde, hemen Mikel Montero kapitaina. Baloia martxan jartzeko prest. Osipov aurkitu du, adi presioa, ondo. David Osipov ekatzera. Mikel Santosek luze. Aimar Bikandiren bila, kontrola ona da, Txus Bizkairekin, adi arriskua egon daiteke, Txus Bizkaik eskerrek joko du, kanpora. Txus Bizkairen saiakera, aria ertzetik saiatu da. Aurrelaria hemen errepikapena. Ona izan da mugimendua, eskerrez jo du Nafarrak, baina baloia gora joan zaio. Ateko sakea beraz Sportingen alde. Buena ocasión para Txus Bizkai, que ha hecho un buen movimiento tras el gran control de Aimar Bikandi, pero su disparo se ha ido desviado, se ha marchado alto por encima del travesaño de la portería que defiende Damián García. De nuevo el Atlético a la carga. Ahora es David Osipov, atención que la pierde, puede haber peligro. Sale a la carrera Lozano que tiene metros para correr, levanta la cabeza, puede haber peligro. Lozanoren jaurtiketa, gora. Lozanoren jaurtiketa, gora. David Osipov baloi arriskutsua galdu du. Lozano argi ibili da, baina ez du asmatu. Aria ertzetik, kanpora joan zaio baloia, hemen errepikapena. Lozanoren jaurtiketa ona zen, baina gutxigatik joan zaio. Langa miazkatuz erdilariari. Ateko sakea beraz Atletiken alde. Mikel Santosek jarri du baloia martxan, hemen berriz David Osipov, luze orain. Bizkairen bila. Buruz jo du. Aurrelari Nafarrak, baloia Mikel Monterori jauzi zaio, baina ez dute kalulertu berak eta Ser Palaciosek. Alboko sakea beraz Sportingen alde. Santi Cabrera jarriko du baloia martxan. 72. minutua. Bete dagoeneko hemen el Mareon, oraindik goli gabe. Sportingek huts, Atletikek huts, Sporting orain erasoan, eskuine galetik, hementxe Marti baloiarekin, 17 zenbakidunak erdirak eta jar dezake, lehen zutoinera, baina adibili da berriz ere Mikel Santos atezaina. Rematera zetorren Marcos Fernández, baina Mikel Santos azkarrago ibili da. Lasaitasunez orain Mikel Santosek baloia soropilean jarri du eta aria kanpotik luze joko du orain eskerrez. Eskuine galera, Olabarrietak epuruz, baloiak irtetzeak idin du, baina hala ere ez du. Bizkaia aurkitu adia, arriskua orain Sportingen alde. Mikel Santos atepetik irtenta, baina aurreratuta zegoen. Bainoski hala adierazi du epaileak, beraz jabetza Atletiki dagokio. Estaba adelantado claramente además este jugador que vemos en primer plano, Marcos Fernández, que se había quedado demasiado solo ante Mikel Santos, que es quien va a volver a poner el balón en juego, acercándonos ya al último cuarto de hora de partido, de momento sin goles entre Real Sporting y Athletic Club. Busca el primero el Athletic, no consigue conectar esa pelota Aimar Bikandi, que le llega mansamente a los dominios de Damián García. Buscaba el ataque el Athletic por la banda derecha, el Sporting recupera el Athletic, tiene el balón Gaizka Albóniga menor, que conduce la pelota, se adentra por el perfil izquierdo, se frena, juega atrás ahora con Aser Palacios, Palaciosek atzerago, hemen Mikel Montero aurkitu du, zelai erdian Ander Fernandezekin, eskuinerago David Osipov dago, berriz ere Ander Fernández, barrutik orain Pello Canales, zelai erdian Arredondo que metroak ditu, eskuinera zabalduko du baloia, hementxe Aingeru Olabarrietak
Erdiraketa berriz ere Arredondo area barruan, badator Arredondok erdiraketa jar dezake, baloiak ies egin dio, ateko sakea beraz, Sportingen alde. Azken ordu laurdenean sartuko gara. Aurki hemen Mareon. Golik gabe oraindik Sporting eta Atletiken arteko partida politontan. Lauko finalean egon nahi dute biek, Asturiarrek eta Bizkaitarrek, adi orain bikan diren baloi lapurketa bikandik atzera, arriskua egon daiteke, eta Bizkairen errematea kanpora joan da, atzelari baten gorputzean jo ostean, korner esango da Atletiken alde, hemen errepikapena, bikandik baloia atzera eta Bizkairen errematea barrurazioa, baina atzelari bat agertu da, gola ekiditeko, beste korner bat Atletikentzat, 8. partidan, 3. bigarren zati honetan, eskuin egaletik jarriko dute martxan, estrategia jokaldia, bilatuz, Monteroren bila lehen zutonean berriz ere, baloia, Olabarrietari jauzi zaio, eta alboko sake izango da Atletiken alde, orain estutzen Atletik, lehenaren bila, Osipofe jarriko du baloia martxan, areatik gertu jarri nahi du, atzelari Bizkaitarrak orain erdiraketa lehen zutoinera, Sportingeko atzelariek urrundu dute, baloia Arredondok jaso du, Arredondok Bizkairen bila, Santi Cabrerak baloia urrundu du, kanpora bidaliz, bai baloia Atletikentzat izango da, alboko sakea izango du bere alde, Bitxor Jopisen taldeak. Bitxor Jopiz, Alabesen Gazteen mailako taldean egon zen orain arte, baita ere San Ignacio 3. mailako taldea zuzendu zuen eta Lezamara bueltatu da, Gazteen mailako lehen taldea zuzentzeko aurten. Bere taldea lehenaren bila, luze jodu Monterok, hemen Osipofek baloia jaso du, luze jodu 12 zenbakidunak Bizkairen bila, ez da kontrolera iritsi Nafarra, Sportingen atzelariek urrundu dute baloi hori, hemen Mikel Montero, zelai erdian Arredondo aurkitu du, adi arriskua egon daiteke Peio Canales, Peio Canalesek burua altxatu Peio Canalesen jaurtik eta Sportingeko jokalari baten gorputzean jo du eta adi egonda atzelari bat baloi hori urruntzeko zen eta hor zegoen Txus Bizkai, area barruan, errematearen bila hemen errepikapena, ondo ibili da Hugo Donate, buruz, baloi hori aldentzeko, area txikian zegoen Txus Bizkai, 9. kornerra Atletiken alde, orain ezkerregaletik jarriko du, Aingeru Olabarrieta, Luia Ondoko, erdilariak, eskuin besoa gora, baloia lehen zutoinera adi, arriskua egon daiteke, buruka da, arriskua urrundu dute Sportingeko jokalariek eta orain korrika irten nahi dute erasora, baina berriz ere baloia Olabarrietarena da, baloia mantso iritsiko zaio Damian Garziari erdiraketa saiatu du Arabarrak, baina atezainak arazori gabe jaso du, berriz ere baloia Atletikena da, Mikel Santosek luzez du arazorik nahi eta kanpora bidali du, beste aldaketa bat Atletiken aurki, 21 zenbakiarekin, Anderibai Bark zelairatuko da, Danok batetik etorri dako jokalaria, ea noren lekua hartzen duen, oraindik ez da baloia irten beraz, aldaketak itxaron egin beharko du, Txuz Bizkai atxera, hemen Olabarrietaren jaurtik eta kanpora joan zaio, saiakera ona zen, baina ez du asmatu 10 zenbakidunak eta ateko sakea izango da Sportingen alde. 11 minutu besterik ez dira falta, 80. iristeko, oraindik utxean hemen Mareon, Sportingek huts, Atletikek huts. Luze joko du Damian Garziak, lagun baten bila, eskerrez, zelai erdi arte iritsi da, baina buruz urrunduko du Aimar Bikandik, ala ere baloia Sportingena izango da, luze jo dute
Marcos Envilla, ala ere ez da kontrolera iritsi. Bigarren zatian zelairatutako jokalaria eta teko sake izango da Atletiken alde. Últimos 10 minutos del tiempo reglamentario, de momento sin goles. Cuando vemos que se produce ya el cambio que hemos comentado, se marcha Ingeru Olabarrieta, entra en su lugar Ander Ibai Bark. Teko sakea martxan jarriko du Mikel Santosek. Partidaren azken txampan murgilduta dagoeneko Atletik golaren bila. Lauko finalerako txartelaren bila baita ere. Osipofe luze. Bizkairen bila ez da iritsiko. Inola ere Nafarra baloi horretara. Damianek kontrolatu du Hugorekin. Hugok luze. Ez du arazorei nahi. Lausen bakidunak. Kanpora bidali du baloia. Aimar Bikandiren presiopean, ez da iritsi gizonau Marcos Fernández eta jabetza Atletik entzat izango da hemen Mikel Montero, David Osipov eta Ander Fernández. Luze, Pello Canalesen bila, Arredondok zelai erdian, baloia galdu Atletikek adi, arriskua egon daiteke, Lozanoren jaurtiketa, kanpora. Lozanok eskuinez egindu jaurtiketa, kanpora joan zaio gutxigatik berriz ere Lozano, protagonista erasoko jokaldian. Ez du asmatu urrutitik amaika zenbakidunak hemen errepikapena. Aquí vemos la acción repetida como Lozano lo ha intentado con la diestra de nuevo desde la frontal del área, pero su disparo se ha ido desviado de la portería de este hombre que tiene la pelota, de Mikel Santos. La presión tímida de Marcos Fernández, juega en corto Mikel con David Osipov en largo buscando a Chus Vizcay, el balón le cae a Aimar Bikandi que quiere devolvérsela al navarro, cae al suelo, no hay falta, despeja la zaga del Sporting buscando a Lozano que es quien lleva la batuta en ataque. Lozano que busca la incorporación al ataque de Martí, despeja la zaga del Athletic, saque de banda para el Sporting. Alboko saque esango du Sportingek, eskere galetik. Carlos Hernández izango da baloia martxan jartzeko arduraduna, beste bi aldaketa egingo ditu Sportingek. Isma Piñerak hemen azken aholkuak ematen bere jokaleriei. Oraindik ez du aldaketa egingo, zen eta baloia martxan jarriko da. Carlos Hernándezek egin du Lozanoren bila, baloia Gaizka Albóniga Menorrek berreskuratu du. Orain Atletik kontraerasoan, Pello Canales que cruza la divisoria, tiene metros para correr, se frena el de Barrica y juega atrás para Gaizka Albóniga Menor. Con Arredondo, el balón le cae a Mikel Montero en el círculo central. El ahora central de Baracaldo que combina con David Arredondo, para el lado derecho donde aparece el recién incorporado Ander Ibai Bark. Juega atrás el Athletic ahora, es Ander Fernández. Aquí le vemos en el primer plano. Combina con Arredondo, para Pello Canales. Pello Canales que eskuñera zabaldu du baloia, mentxe dago Osipov que Barrutik Bizkai aurkitu du berriz ere. Bizkairentzat da baloia adi, arriskua egon daiteke. Eta baloia Bikandi zen barkatu. Cornerera irten da ez barkatu. Ateko sakea eman du azkenean epaileak. Beraz, jabetza Sportingi dagokio eta hemen datoze aldaketak 15arekin. Abel Fernández eta 19arekin Samu Torrontegi zelairatuko dira. Eta zelaia utziko dute 10arekin Enol Prendes. Eta badirudi biarekin Santi Cabrera laxe da bai. Beraz, beste bi aldaketa egin ditu Isma Piñerak, doble cambio en el conjunto asturiano. Han entrado Abel Fernández y Samu Torrontegui en el lugar de Enol Prendes y de Santi Cabrera para disputar estos últimos 6 minutos de tiempo reglamentario. Y quién sabe si la prórroga. De momento lo quieren evitar ambos conjuntos. Lo hace ahora el Sporting por el lado derecho. Ataca en ese perfil el dorsal número 17, Martí, recupera el Athletic, lo hace por mediación de, en este caso, Vizcay, que es quien tiene la pelota controlada ya en ataque. Juega atrás con Gaizka Albóniga Menor, quería cambiar la orientación del juego para la
Aparición al ataque de Ander Ibai Bark. Despeja el Sporting, lo hace su portero Damiane García en largo, despeja también Arredondo. Baloia berriz ere Arredondorentzat, zelai erdian. Gaizka Alboniga menor, atzerago jokatu du Ander Fernandezekin. Honek baloia Mikel Monterori eman dio, eskuinera zabaldu du baloia. Barakaldoko atzelariak, Ander Barken bila. Baloia zelaitik irten da, eta beraz, alboko sakea da Sportingen alde. Azken 5 minutuetan gaude dagoeneko, gutxean oraindik. Horatu berdinketan amaitzen bada neurketa, luzapenera joango garela, eta berdinketak jarraitzen badu, penaltietan erabakiko da, lauko finalerako ze talde sailkatuko den. Orain baloia ies egin dio Pello Canalisi. Alboko sakea beraz Sportingen alde. Luze jokatu dute asturiarrek, baina adi ibili da Mikel Montero atzera jokatzeko Mikel Santosekin. Luze atezainak Bikandiren bila. Bikandik falta egin dio Arerioari, hain zuzen ere Abel Fernandez zelairetu berri den jokaldariari. Eta baloia jabetza Sportingentzat izango da. Luze joko du Hugo Donate, erdiko atzelariak. Eskuinez lagun baten bila. Samu Torrontegiren saltoa. Pello Canalesi iritsi zaio baloia. Pello Gaizka Alboniga menorrekin, baina berriz ere baloia Sportingentzat da. Adi arriskua egon daiteke hemen Marcos Fernández. Marcos Fernándezek eskerrera zabaldu du baloia. Erasoan orain Carlos Hernández. Carlos Hernández amabi zenbaki dunak erdiraketa jartezake penalti puntura. Baloia luze joan zaio, ez da iritsi errematera Sportingeko jokalaria, eta beraz alboko sakea izango da Atletiken alde. Ez dauka presarik orain Atletikek, 3 minutu falta dira 80. minutura iristeko. Estutzen ari da etxeko taldea, bere zaletuen animoekin. Luze jo du orain Atletikek. Pikandi baloiaren bila, Hugo kurrundu du. Samu Torrontegiren saltoa, Atletik orain erasoan. Hala ere Sportingek jabetza berreskuratu du. Eskeregaletik erasoan talde asturiarra. Lurrera jauzi da Carlos Hernández. Falta ez da egon, beraz Atletikek berreskuratu du baloia luze. Aimare Bikandiren bila, ez da iritsiko kontrolera bilbotarra. Abel Fernandez dauka baloia hemen eskuine galean. Dator barrurantz, 17 zenbakiduna, arriskua egon daiteke adi baloia barrutik Marcosen bila, baloia ies egin dio, lurrera jauzi da, penalti eske asturiarra, baina epaileak ezetz esan dio, eta arazo fizikoak ditu Atletikeko jokalari batik hemen errepikapena. Lozanoren urtiketa gutxigatik joan da. Problemas físicos, como decimos, para un jugador del Athletic, que vemos como claramente pide ser sustituido. Le está ayudando su compañero Ander Fernández. Vemos de nuevo la acción, una vez más repetida, de Lozano. Veremos cuál es el cambio, porque no va a poder continuar el futbolista del Athletic. Último minuto ya del tiempo reglamentario. Todo parece indicar que nos vamos a ir al tiempo extra. Se levanta Aser Palacios. Claramente lastimado, eso sí, no va a poder continuar. Ha pedido el cambio, lo hemos visto claramente cómo solicitaba la sustitución al banquillo. Se marcha del terreno de juego. Veremos quién es el encargado de sustituir al jugador de Bilbao. Va a haber un doble cambio. Van a entrar Daniel Belategui con el 26 y Mata con el 27. Se marcha, como hemos dicho, Aser Palacios. También lo hace David Arredondo. Aldaketa bikoitza bera egin du Bitxore Jopisek. David Arredondo eta mina hartutako Aser Palaciosek zelaia utzi dute.
eta bere ordez 26ekin Danel Belategi eta 27ekin Mata jokalariak sartu dira berdegunera. 80. minutua beteko da Urki. 5 segundu bakarrik ez dira falta iristeko. Eta luzapena jokatuko da hemen Mareon. Ez bada golik egoten. Sportingek ekidin nahi du. Erasoan orain talde asturiarra eskerretik. Luze joko du Samu Torrontegiren bila baitare. Hementxe dago Marcos Fernández. Marcos Fernández eskerregaletik erasoan. Marcos Fernándezek erdiraketa jarri nahi zuen. Kornerra bidali du baloia. Ander Fernándezek Sportingentzat 5. kornerra izango da hau. Partidako azken aukeretako bat izan daiteke. Eskerregaletik jokaldia jarriko dute etxekoek. Kolaren bila, baloia lehen zutoinera. Matak aldendu du. Baloia kanpora irten da beraz, alboko sakea Sportingen alde. Epaia hemen erlojuari begira. Ea zenbat minutu gehiago ematen dituen. 81. jokatu da dagoeneko. Alboko sakea jarriko dute Sportingekoek areara. Baloia urrundu Atletikek, orain kontraerasoa egin nahi du Bitxor Jopisen taldeak. Korrika eskulegaletik Mata zelairatu berria. Hala ere falta egonda Atletiken aulkian protestaka, baina epaiaren erabakia zuzena da. Baloia etxeko taldearen alde. Eskuine galera zabalduko dute Abel Fernández bila. Atletikek arriskua urrundu, berriz ere baloia areara. Berriz ere Atletikek urrundu. Hemen Peio Canales. Peio Canales lurrera, falta egunta. Samu Torrontegik Peio Canalesi falta egin dio. Eta beraz, jabetza Atletikentzat izango da. 82. minutua bete da dagoeneko, hemos cumplido ya el segundo de los minutos de añadido. Veremos hasta dónde nos vamos. Ha habido bastantes cambios, por lo tanto seguro que hay alguno más. Ataca el Atlético ahora por el flanco izquierdo, aunque se le marchaba la pelota. Saque de banda, por lo tanto, para el Sporting. Saca en corto, recibe Abel Fernández. Se la quita de encima el conjunto asturiano. Atención porque puede haber peligros. Recupera Bark. Bark que levanta la cabeza, el ex del Danokbat. Se lo piensa, juega hacia la derecha. Combina con un compañero, más atrás si cabe. Para otro integrante de la zaga, en este caso ponía el centro Miquel Montero. La pelota que llegó mansa a los dominios de el guardameta Damián García. De nuevo a la carga el Sporting. Recupera el Athletic, que quiere la última. Recupera el conjunto vizcaíno, que busca el tanto para evitar la prórroga. Aparece dentro del área. En este caso era Chus Vizcay. Derribando al guardameta. Se queda tendido en el suelo con ostensibles gestos de dolor el guardameta, el arquero Damián García. Que se levanta afortunadamente, va a poder continuar. Se ha llevado un buen golpe, eso sí, el portero del conjunto gijonés, que se recoloca a las medias y va a volver a poner el balón en juego ya. 3 minutos y medio del tiempo añadido cumplidos. Va a golpear en largo Damián García. Buscaba algún compañero, no lo consiguió, aunque la pelota sigue en los dominios del conjunto sportinguista. Quiere apurar sus opciones de evitar la prórroga. La pelota se le escapa, va a ser saque de banda para el Athletic. Cumplidos ya los 4 minutos de añadido. Alboko sakea Athletic inaldeta bukatu da partida. Beraz, luzapenera joango gara, 30 minutu gehiago jokatuko dituzte Sportingek eta Athletic klubek. Bigarren zatiak ez ditu hainbeste aukera izan. Goli gabe amaitu dira lehen 84 minutuak. Beraz, jokalariek atxeden pizka bat hartuko dute, como decimos. Llegamos al final del tiempo reglamentario. Sin goles, empate a 0 entre Real Sporting de Gijón y Athletic Club. Nos vamos, por lo tanto, a la prórroga. Se jugarán 30 minutos más aquí en la Escuela de Fútbol de Mareo. El Sporting, que también se fue a la prórroga
en su primera eliminatoria en los 16avos de final. Entonces ganó 3-1 al Racing de Santander, evitó sobre la bocina irse a la prórroga en los octavos ante el Antiguoco, marcó en el descuento y vuelve a irse a la prórroga en este encuentro de cuartos de final. La primera prórroga, eso sí, para el Athletic, que se impuso 3-1 al Eibar en los 16avos y también hizo lo propio en octavos ante el Alcorcón, en este caso por 1-0. Beraz, beste ordu erdi bat biziko dugu hemen zuzenean Atletikeko kanal ofizialean, YouTube zuzenean, arratsaldeko 6:20 gutxi beteko dira aurki hemen partidako jokaldi honenen errepikapenak. Lozano Sportingeko jokalariaren aukera bat, hemen Aimar Bikandiren erdiraketa bat eta Txus Bizkairen errematea. Azken finean, bi taldeek aukera politak izan dituzte berdinketa desegiteko, baina ez dute lortu eta beraz luzapenera joko dugu beste ordu erdi gehiago hemen. El espectáculo que durará por lo menos 30 minutos más para determinar la identidad del equipo clasificado para la Final Four de esta Copa del Rey juvenil. Seguimos viendo ocasiones, acciones destacadas del partido. Este disparo desviado de Pello Canales. También otra acción por la banda derecha que no ha conseguido rematar ningún jugador del Athletic porque se ha anticipado Borja. En definitiva, un partido con alternativas, entretenido, que le han faltado los goles. Veremos si llegan en estos próximos 30 minutos o la identidad del semifinalista de la Copa del Rey juvenil, de uno de los integrantes de la Final Four. Se tiene que decidir en el lanzamiento de los penaltis. Hemen jokaldi gehiago, Lozano protagonista erasoan Sportingen taldean. Berriz ere aurreko aukera eta zuzenekora itzuli gara. Hemen Sportingeko jokalariak partida berrekiteko prest. Atletikoak ere azken animoak elkarri ematen. Ez dira aldaketa gehiago egingo. Hainbat egin dituzte bi taldeek. Oraindik bi taldeetako jokalariak beroketa lanetan. Partida luzea egin daiteke beste 30 minutu. Guztira 120 jokatuko dituzte. Eta kontuan izan, datorren igandean, bi taldeek beste partida bat izango dutela. Kasu honetan ligakoa. Atletikek Unión Deportiva Logroñez jasoko du Lezaman, 12etan. Eta Sportingek Marina Sporten aurka jokatuko du. Atletikek aterako du zelai erditik. Ander Ibai Bark baloia martxan jartzeko hartu duena hemen irudietan. Danok batetik etorritako jokalaria. Epaiaren txistua jotzeko esperoan eta hasi da luzapena. Atletik erasoan. Luze Txus Bizkairen bila. Sportingeko atzelariek urrundu dute baloia. Alboko sakea izango da Atletiken alde. Eskuinegaletik David Osipofek jarriko du baloia martxan. 12 zenbakidunak Luze Txus Bizkairen bila. Sportingeko atzelariek buruz baloia jo dute. Hemen Hugo Adi Bizkaike baloia berreskuratu du, lurrera jauzi da Mata. Ez da faltarik egon. Eta Sportingek Kontrerasoa antolatu nahi du ezkerregaletik. Torrontegi zen protagonista, baina ez da iritsi baloi horretara gizon hau eta alboko sakea izango da Atletiken alde. David Osipofe jarriko du baloia martxan. Luze. Berriz ere, Ander Fernandezek Luze orain baloia. Barkek jaso du, Alboniga menor, zelai erdian, atzera Pello Canalesekin. Pello Canalesek atzeragoa di. Sporting baloia berreskuratzeko zorian. Atletikek ekiden du. Mikel Santosek Luze eskerrez. Aimar Bikandiren bila. Txus Bizkai ere hor saltoka. Mataren kontrolak. Ez dio ies egin, Alboniga menor aurkitu du, berriz ere. Barrutik Bikandiren bila. Bikandik baloia kontrolatu. Bikandiri Luze joango zaio baloi hori.
Eta Damianek jaso du arazorik gabe. Atrapó sin problemas el arquero del conjunto gijonés. Lo intentaba Aimar Bikandi, pero la pelota que se le fue larga. Golpea en largo Damián García. Busca la pelota Torrontegui, despeja el Athletic, lo hace en la figura de Ander Fernández. La queda la pelota a su tocayo Ander Bark. Atrás para Mikel Montero, el capitán que se lo piensa y juega con Ander Fernández. Este para David Osipov. Osipov que levanta la cabeza, busca el largo. La incorporación al ataque de Chus Vizcay, que no va a llegar a esa pelota. Sale del rectángulo de juego. Saque de banda para el Sporting. Alboko saque a izango du Sportingek. Eskere Galetik. Luze Carlosek. Lozanoren bila. Atletikek urrundu baloia Barkentzat. Hemen Peio Canales. Peio Canalesek Alboniga menor aurkitu du barrutik. Bikandi. Bikandik Barkekin jokatu nahi du, baina adibili da Carlos Hernández. Baloia urruntzeko. Hemen Daniel Belategi. Baloiak ies egin dio Sportingeko jokalarieri eta alboko sakea izango da Atletiken alde. Beste aldaketa bat egingo du Isma Piñerak. 16 zenbakiarekin Miki zelairatuko da. Jandro Fernández en tokian. Nueva sustitución en el Sporting. En este minuto ya 95, en el 5 de la primera mitad de la prórroga. Entra Miki en sustitución de Jandro Fernández. Ataca el Athletic. Cae al suelo Ander Ibai Bark. No hay falta, sigue, eso sí, el Athletic dominando la posesión. En la figura de Gaizka Albóniga menor. Este juega con Ander Fernández, abre hacia la derecha. El central Guechoztarra encuentra a Mata. Este para Osipov. Osipov que cambia el juego hacia la izquierda. Se anticipa un jugador del Sporting que se la quiere llevar, aunque lo evita Mikel Montero, que despeja, no quiere saber nada. Se evita cualquier tipo de problema y se la va a llevar ahora Ander Fernández. Ander Fernández que, exigido por Aarón Quintana, retrasa para su portero, para Mikel Santos. Mikel Santos se jasó du baloia. Hemen irudietan Atletikeko atezaina, Ariatikat. Luze joko du eskerrez. Bikandiren bila. Ez da iritsiko kontrolera. Ez da ere Bizkai. Luze joko du Sportingeko atzelari batek. Baloia kanpora joan da. Hori bai Atletikeko jokalari baten gorputzean jostean beraz. Jabetza Sportinge izango da berriro. Metroak irabaziz orain talde Asturiarra. Atletiken zelaian dagoeneko. Luze berriz ere. Hala ere orain Atletikek baloia berreskuratu du. Eta arriskua egon daiteke Kontrerasora. Antolatu nahi du Bitxorre Jopisen taldeak. Atzera Osipov. Hemen Osipov atzerago. Ander Fernandezekin. Ander Fernandezek eskerrera zabalduko du baloia. Hortxe dago Aimar Bikandi, Chus Vizcay. Controla el Navarro, juega atrás para Pello Canales. Este con Albóniga menor, el balón demasiado largo al que no va a llegar Ander Bark, aunque se la lleva otro Ander, en este caso Fernández. Le cae la pelota a Lozano. Lozano que quiere inventar, crear juego. De momento no se lo permiten los jugadores del Athletic. Retrasa para Borja. Borja que encuentra en el círculo central a Aarón. Aarón que abre hacia la derecha para su compañero. En este caso Carlos. El balón en largo. Le cae a Hugo Donate. Presiona a Chus Vizcay. Llega hasta la posición del portero. Le obliga a golpear en largo. Con la pierna izquierda. Aparece Lozano. Se la lleva de cabeza Osipov. Este para Bark. Atrás para Canales. En el círculo central el de Barrica. Ley de la ventaja del árbitro. Cayó Bark. Sigue el juego. Athletic Erasoan. Mikel Santos. Ander Fernández. Sporting N presioa Torrontegui. Hementxe David Osipov barkatu. Mikel Santos. Mikel Monterorekin berriz ere atzetik aurrera orain Athletic. Ander Fernándezek luze Bizkairen bila. Ez da iritsiko kontrolera Nafarra. Baloia jaso du
Damian García atezainak. 8 minutu jokatu dira dagoeneko luzapen honetatik. Beraz, lehen zatiaren erdia pasada. Ander Fernández. Barrutik. Peio Canelesen bila, Alboniga menor. Lurrera jauzi da Bizkaitarra. Ez diote faltarik egin epaiaren aburuz. Hala ere, baloia galdu Atletikek eta orain Sporting da. Erasoan ari dena Lozano. Carlosen bila, adi. Arriskua egon daiteke Carlos aria barruan. Eta Atletikeko jokalariek gol lerrotik atera dute baloia. Gainera Jokos kanpo zegoen aldaratzean Carlos Hernández. Aukera bikaina izan du etxeko taldeak markagailuan aurretik jartzeko. Hemen ikusiko dugu errepikapena. Carlos Hernández arria barrura sartu da. Samu Torrontegiren errematea Atletikeko atzelariek aldendu dute eta aldaratzean Carlos Hernández bera aurreratuta zegoen. Estaba adelantado en posición antirreglamentaria Carlos Hernández en ese rechace. Buena acción del lateral zurdo que ha puesto el balón atrás. El remate de Samu Torrontegui lo ha sacado bajo palos la zaga del Athletic. Y en la segunda acción estaba, por lo tanto, invalidada por fuera de juego. El Sporting que se crece ahora tras esa acción, anima al público aquí en Mareo, a puntito de alcanzar el minuto 100, de momento sin goles. Sporting 0, Athletic 0, cuartos de final de la Copa del Rey Juvenil, en directo en el canal oficial de YouTube del Athletic Club. Busca el Athletic ahora sobreponerse a ese susto que acaba de llevarse hace unos minutos, aunque sigue atacando el Sporting. Es Alejandro Lozano, que tiene peligro cada vez que la lleva dentro del área. Lozano dispara, qué parada de Mikel Santos, qué paradón de Mikel Santos. La parada providencial del guardameta vizcaíno. Estaba adelantado el jugador que iba al remate. Vamos a ver la acción repetida porque la intervención ha sido de mucho mérito. Sekulako geldik eta egin du Mikel Santosek, jokaldia itzela Alejandro Lozanorena eta Mikel Santosek esku bikaina sartu du hemen Alejandro Lozanok. Arazo fisikoak dauzka. Zorionez jaiki da eta partidan jarraitzeko gai izango da. 100. minutua beteta dagoeneko, beraz 5 falta dira. Lehen zatia bukatzeko. Luze orain Athletic eskuinegaletik Mataren bila. Falta egin du Borja, hemen irudietan 5 zenbakiduna. Baloia Athletic-entzat. Geldikako jokaldian Athleticek arriskua sortzen duen. Aukera gehiago izan ditu lehen zatian. Egia da orain pixka bat antxatuta daudela bi taldeetako jokalariak. Esfortzua handia izaten ari da. Baina ez dutu behar da. 20 minutu hauetan Barkene baloia bigarren zutoinera. Luze ez da iritsiko Ander Fernández. Ateko sakea beraz Sportingen alde. Saque de puerta para el Sporting. El balón demasiado largo, demasiado pasado de Bark. No ha llegado ningún compañero. Se acercaba tímidamente Ander Fernández, pero nada pudo hacer. Saque de puerta, por lo tanto, para el Sporting, que juega desde atrás, buscando elaborar la jugada desde la línea defensiva. Es Borja. Combina con su compañero, lo deja en la zaga con Hugo Donate. Este abre hacia la derecha. Recibe ahora a Aarón Quintana, la pide y recibe a Alejandro Lozano. Protagonista en estas últimas acciones. Lozano con el 11, Lozano que quiebra, Lozano que se marcha de mata, Lozano que la pone al punto de penalti. Despeja Ander Fernández. Baloia urrunduko du David Osipofek. Kanpora bidali, salboko sakea Sportingen alde. Eskeregaletik 12 zenbakiduna. Carlos Hernándezek jarriko du baloia martxan. Lozano jaso du baloia orain. Lozano erasoan, eskerretik berriz ere Sporting. Erdiraketa, penalti puntura, ondo. Mikel Santos berriz ere. Baloia hartzeko. Ondo ari da Atletikeko atezaina. Hemen errepikapena Carlos Hernández erdiraketa, penalti puntura. Atzetik aurrera zetorren Sportingeko jokalari bat errematearen bila, baina
Askarrago ibili da Mikel Santos. Baloia jasotzeko luze jodu orain Atezainak. Albóniga Menorren bila. Hemen Mikel Montero. Eskerrera zabaldu du baloia. Erasoan orain eskerretik Atletik, baina ez da iritsiko baloia horretara. Txus Bizkai. Damian Garziak jaso du baloia. Minutu terdi besterik ez da falta. Lehen zatia bukatzeko. Lurrera Atletikeko jokalari bat. Torrontegik jaso du kontrola. Erasoan Marcos. Atletiken atzelariek urrundu dute baloia. Alaire kanpora bidaliz, alboko sakea. Sportingen alde. Urrean oraindik Atletikeko jokalaria. Gaizka Albóniga Menor. Min hartuta. Se acerca a interesarse por su estado de salud Samu Torrontegui, los dos protagonistas de esa acción. Se levanta afortunadamente Gaizka Albóniga Menor. Se reanuda por lo tanto el juego para disputar este último minuto de la primera mitad de la prórroga. De momento sin goles entre Real Sporting y Athletic Club, buscando una plaza en la Final Four de la Copa del Rey Juvenil. La busca el Athletic ahora por mediación de Ander Bar, que viene el quiebro, juega atrás para ahuyentar la presión de su par. Recibe en el centro del campo Pello Canales, este con Osipov. Combina con Ander Fernández. Recibe en el círculo central Albóniga Menor, ya recuperado de la acción anterior. Juega con Mata, puede haber peligro. Mata que traza la diagonal. Recibe Bark. Bark que quería marcharse de su par, no lo consigue. Recupera Lozano. Lozano katzera jodu. Eta erdiko atzelariak Hugo Donatek luze jodu. Osipov. Eskerrera zabalduz. Argibili da amabos zenbakiduna Abel Fernández. Baloia urruntzeko alboko sakea Atletiken alde. Egun bosgarren minutua bete dagoeneko beraz. Lehen zatia aurki bukatuko da Sporting erasoan. Eskuine galetik baloia Samu Torrontegiri jauzi zaio. Hala ere Atletikek berreskuratu hemen talde bizkaitarra. Pello Canales atzera. Mikel Montero kapitainak jaso du baloia. Albóniga Menor. Pello Canales zelai erdian. Buru altxatu. Eta eskuinera jokatu du Barrikakoak. Hementxe dago Mata. Mata katzerago. Osipov aurkitu du. Osipov que cruza la divisoria. Retrasa la pelota para Mikel Montero. Tiene el apoyo de Daniel Velategui. En el lado izquierdo opta por jugar no obstante con en este caso Pello Canales. Encuentra a Albóniga Menor. Este para Bar. La deja pasar. Atención, puede haber peligro. Eta Mataren ja urtiketa. Ez da zehatza izan. Kanpora joan zaio 27 zenbakiadunari errematea. Jokaldia ona zen, baina ez du asmatu Matak. Eta kanpora bidali du bere errematea. Luze joko du Damiane Garziak. Lehen zatiko azken jokaldia izan daiteke. Luze jo du Atezainak, baloia Atletikentzat. Hemen erasoan orain Atletikadi, arriskua egon daiteke. Mata berriz ere, Mata area barruan, Mata esker egaletik badoa, Mata kerdirak eta jardezake, baina baloia kies egin dio. Eta ateko sakea izango da Sportingen alde. Oraindik ez da lehen zatia amaituko. Damian García Atezainak luze joko du berriz ere. Lagun baten bila. Eskuinez. Zelai erdirantz. Atletikek urrundu. Hortxe doa Txus Bizkai berriz ere baloia Atezainarentzat. Luze joko du berriz ere eskerrez orain. Damian Garziak. Samu Torrontegiren saltoa eta bukatu da. Lehen zatia 2 minutu gehiago jokatu dira. Lehen zati honetan, oraindik golik ez. Real Sportingek huts, Athletic Clubek huts. Se acaba la primera parte de la prórroga. Seguimos sin goles aquí en Mareo. 15 minutos más para buscarlos por parte del Athletic o por parte del Sporting. De momento
A pesar de las múltiples ocasiones que ha habido durante los casi 10 minutos que se han jugado entre tiempos añadidos y tiempo reglamentario, de momento no ha habido goles. Aquí en Mareo persiste la igualdad, por lo tanto, entre asturianos y vizcaínos. Muchísimo en juego. Vemos también acciones repetidas de esta prórroga. La ocasión más clara quizás del partido, como la han sacado bajo los palos los zagueros del Athletic. Y en la acción posterior estaba adelantado el protagonista del centro también en esta buena parada de Mikel Santos. Geldiketa itzela egin du atezain bizkaitarrak. Partida ona osatzen ari da Athleticeko bat zenbakiduna. Siguen por tanto los jugadores de ambos equipos recibiendo las últimas instrucciones. Aquí vemos en primer plano al Athletic, liderado por Víctor Llopis. El Sporting que vuelve a su lugar. El Athletic todavía que sigue haciendo la piña para afrontar estos últimos 15 minutos del partido. Veremos si son suficientes para desequilibrar la balanza o si tenemos que irnos a los penaltis para decidir la identidad del equipo que se clasifica a la Final Four de esta Copa del Rey juvenil. Aprovechamos para actualizar el resto de marcadores. Enseguida lo confirmamos. Villarreal 1, Deportivo de La Coruña 2 en juego. Y el Real Madrid que ha vencido al Málaga. Juega ya el Sporting, buscaba atacar, pero le duró poco la posesión. Así da Bigarren zatia, hemen Mareoko futbol eskolan, Xixonen, Osipov erasoan Athletic eskuinegaletik, Osipofek mataren bila, ez da iritsiko 27 zenbakiduna, eta ateko sakea izango da Sportingen alde. Damian Garziak ez dauka inolako presarik, baloia martxan jartzeko. Luze joko du atezain asturiarrak. Eskerrez. Eskuinaldera. Daniel Blategi aurreratu da buruz urruntzeko. Hortxe Bark eta Mata. Bark baloiarekin atzera 21 zenbakidunak. Hortxe dago Osipov. Osipov atzerago. Ander Fernández. Mikel Montero. Mikel Santos. Luze jo du atezainak. Txus Bizkai. Eskuinegaletik orain erasoan Mata. Lurrera jauzi da. Ez dago faltarik epaiaren aburuz. Eta baloia urrundu dute Sportingeko atzelariek. Hemen Alejandro Lozano. Esan dugun moduan Sportingeko lehen taldearekin aritzen da maiz entrenamenduetan, eta bigarren taldean jokatzen du Koparako gazten mailako taldera itzuli da. Alboko sakea berriz ere Atletiken alde, eskuinegaletik bere aulkiaren aurretik aterako du David Osipovek. Luze, Txus Bizkairen bila, berriz ere baloia Osipoventzat. Sportingek lortu du jabetza. Zelai erdian orain eskuinera zabaldu dute asturiarrek, baina ez da iritsiko Marti. Hemen irudietan 17 zenbakiduna. Alboko sakea beraz Atletiken alde. Daniel Belategi jarriko du baloia martxan. Txako 26 zenbakiduna. Luze jokatuko du. Txus Bizkairen kontrola oso ona. Peio Canales. Peio Canalesek eskuine galera. Hortxe dago Osipov. Osipovek barrutik Kerman Junkera aurkitu du. Kerman Junkera zelairetu berri da. Kerman Junkera aurrelaria beraz zelaian.
badirudi Aimar Bikandi dela, aurkira joan dena, Gaizka Alboniga Menor, atzera, hemen Peio Canales, Peio Canalesek eskuinera, hortxe dago Barkek jaurriteketa saiatu dezake, eskerrera zabaldu du, hemen Belategi eta Junkera, Kerman Junkera, golegile izan zen pasaden astean, 5 lortutako garaipenean danok baten aurka, orain bere alde kornerra lortu du, beste korner bat Atletikentzat, 10. partidan, lehena luzapenean, 109. minutua beteko da aurki hemen Mareon, beraz 11 besterik ez dira falta, partida bukatzeko, Athletic golaren bila, kornerrean bilatu nahi du, bigarren zutonia baloia, eta Langara errematea burukada itzela, Athleticek Mikel Montero kapitainak burukada Langara bidali du, ze pena, Athleticen gola oso gertu egunda, baloia bikaina zen burukada baita ere, baina Langan jodu baloiak, hemen errepikapena, Barkek baloi itzela jarri du bigarren zutoinera, eta Mikel Monterok baloia zutoinera bidali du. Qué ocasión para el Athletic, ahí ha estado el primero, el cabezazo potentísimo de Mikel Montero, lo ha repelido la madera. Qué ocasión para el equipo de Víctor Llopis, que ahora veremos si se crece tras esta ocasión y tiene alguna más. De momento la busca el Sporting por el flanco izquierdo, estaba adelantado, eso sí, el jugador que percutía por ese sector. Hubo falta previa, balón en todo caso para los locales, falta izango dute alde Asturiarrek, geldikako jokaldian Athleticek arriskua sortu du, orain horren bila Sporting, eskerretik jarriko dute baloia, errematera 5 jokalari, baloia bigarren zutoinera, ondo, berriz ere Mikel Santos, baloia jasotzeko. Luze joko du, Mairu zenbakidunak, eskerrez. Txus Bizkairen ebila, kontrola ona da, baina ez du lagun bat aurkitu. Sportingek urrundu, hortxe Daniel Belategi baloia pasatzen utzi eta Mikel Monterok sekulako aukera izan du kapitainak, atzera gogatu du Mikel Santosekin, atezainak eskuinera, hortxe dago David Osipov. Osipofek baloia norantza aldatu eta eskerrera jokatu du hementxe kapitaina Mikel Montero. Samu Torrontegiren presioa Ander Fernández, hemen Osipov berriro, Amabi zenbakidunak, luze, Bizkairen bila, baloia kies egin dio, alboko sakea, Sportingen alde. Berriz ere, Athleticeko atzelariek baloia urrundu, Txus Bizkairen bila, Nafarra baloiaren bila, baina ez da iritsi. Damian García jaso du, luze, Hugo Donatek, Ander Fernándezek urrundu, baloia berriz ere Sportingi jauze zaio Miki zen, Mikik Martirekin jokatu nahi zuen, baina berriz ere askar ibili da Mikel Santos. 112. minutua beteta jada hemen Mareon, min hartu du Mikel Santosek azkenean baloia arazorik gabe jo du eskerrez, hemen Txut Bizkai, berriz ere kontrola oso ona, Nafarrak eskerrera, Kerman Junkerarekin, Kerman ekatzera, Gaizka Alboniga Menor, 15 zenbakidunak, Daniel Belategi aurkitu du, Daniel Belategik Txus Bizkairen bila, berriz ere Daniel Belategi saltoka, baloia buruzko du 26 zenbakidunak, hemen Kerman Junkera leian, alboko sakea berriz ere Athleticen alde, Daniel Belategi, baloia jartzeko prest, hortxe 26 zenbakiduna, Txus Bizkai aurkitu du, Txus Bizkai que se marcha, quiere poner el centro, pelea porfía con Hugo Donate y fuerza el córner, el 11º del partido ya para el Athletic, el anterior
Ha sido muy peligroso, el balón ha ido a la madera. Veremos si en esta ocasión llega el tanto que tanto está buscando el conjunto que lidera desde el banquillo Bichor Llopis. Golaren Villa Athletic. Se tienen que ver los jugadores. Eskergaletik kornerra, maika garrena partidan Athletic entzat. Ea jokaldi honetan gola torren Andere Barken erdirak eta bigarren zutoinera. Estrategia jokaldia ona berriz ere Montero aria barruan. Orain bere rematea ez da ona izan. Ateko sakea beraz izango da Sportingen alde. Ateko sakea Damian García atesainak martxan jarriko du. Hala ere motz, bere atzelariekin Borja atzetik hasiko da, Adi presioa, hortxe dago Bark. Galeia lapurtzeko zorian egon da aurrelaria. Zere Ateko sakea Sportingen alde. Orain beste Athletic aterako du Damian Garziak. Luze. Hemen Isma Piñera, Sportingen aritutako jokalaria orain entrenatzaile lanetan, bigarren taldea zuzendu zuen, orain gazteen mailakoan buru da. Berriz ere Athletic erasoan, Txus Bizkai baloiaren bila, aurre hartuko dio Hugo Donatek, buruz atzera Damian Garziarekin. Azken 5 minutuetan sartuko gara aurki. Hemen Mareon oraindik golik gabe. Sportingek huts, Athleticek huts, Athletic lehenaren bila, hau izan daiteke ona. Hemen Bark eskuinera, erasoan Athletic eskuinetik mata, erdiraketa, baloiak atzelari baten oinean jo du eta beraz korner etxango du Athleticek 12garrena bere alde. 12º corner para el conjunto visitante. Una docena de saques de esquina los que ha tenido ya el conjunto de Bichor Llopis, uno de ellos ha terminado en el travesaño. Vamos a ver si en esta ocasión llega el tanto del Athletic. Eskuine galetik jarriko du baloia Anderibai Barkek, hogeita bat zenbakidunak. Estrategia jokaldean markatuz baloia penalti puntura, ez da iritsiko inor. Sportingeko atzerariek urrundu dute eta aldaratzean Daniel Belategiren jaurtiketa oso desbideratuta joan da eta Ateko sakea izango da beraz Sportingen alde. Lo ha intentado de nuevo en la acción a balón parado el Athletic. Está apretando ahora el Athletic para intentar evitar los penaltis. Quedan 4 minutos para llegar al 120. Si nada lo remedia, se decidirá la identidad del equipo clasificado para la Final Four desde los 11 metros. Golpeará en largo Damián García. Buscando a Martí, no llega al control, saque de banda para el Athletic. Alboko sakea izango du Daniel Belategik, motz jokatu du Barkekin, berriz ere Belategi barrutik, Kanalesen bila, ez du asmatu, Sportingi, jauzi zaio baloia, berriz ere Athleticek berreskuratu ondo adri da, defentsa lanetan, talde bizkaitarra hemen Gaizka Alboniga menor, barrutik, Bark aukitu du, Barkek buelta erdia eman eta eskuinera zabaldu du baloia, hortxe dago David Osipov, atzera berriz ere baloia jaso du Barakaldoko atzelariak. Ander Fernández, Mikel Montero, Sportingen zelaian Athleticeko jokalari guztiak, hemen Peio Canales, Sportingeko jokalariek baloia urrundu. Alboko sakea berriz ere Athleticen alde, orain erasoan Athletic, Sporting baino gehiago, golaren bila. Baloia oran iritsi zaio Daniel Belategiri eta gizonunek martxan jarriko du berriro. Txus Bizkairen bila, kontrola ez da ona, ies egin dio baloiak eta Sporting orain kontra erasoan Alejandro Lozano eskerretik zioa, baina ondo ibili da David Osipov aurretik jartzeko, baloia berreskuratuz gainera, atzera Ander Fernandezekin, honek Mikel Montero aurkitu du. Marcos Fernández presioa, hortxe erasoan Athletic eskuin egaletik. Juega de nuevo el Athletic, buscando evitar
la prórroga, que si nada los penaltis, perdón, que si nada lo remedian estos 2 minutos de prórroga que quedan, es lo que va a ocurrir. Se quedaba solo un jugador del Athletic, pero hay falta previa, además estaba adelantado. En todo caso, la posesión que va a corresponder al conjunto local. Último minuto y medio de tiempo reglamentario. Seguimos sin goles, Sporting 0, Athletic 0. Luze jodu Sportingek golaren bila. Penaltiak ekidin nahi ditu talde Asturiarrak. Eskerretik erasoan etxeko taldea. Erdiraketa. Penalti puntura Daniel Belategik urrundu. Berriz ere baloia Sportingek jaso du. Ez dago faltarik. Hortxe dago Aron Quintana. Aron Quintanak jaurtiketa egin dezake, eskuinera zabaldu du. Hementxe dago Marti. Martik Barrutik. Marti Barrutik Abelen bila. Dibaloia area barruan. Ez dago ezer. Eta Atletikek urrundu du kontrarasoan orain. Talde Bizkaitarra azken minutuan. Eskerretik erasoan Txus Bizkai. Baloia kanpora joan da. Azkena berak ikutu du, beraz. Alboko sakea, etxeko taldearen alde, hemen errepikapena. Baloia area barruan, baina ondo urrundu Daniel Belategik. Eta beraz, arriskua deusestatu du lurrean orain Mikel Montero kapitaina. 30 segundu besterik ez dira falta. 120 minutua iristeko. Zorionez, berriz ere zuti jarri da kapitaina eta partida berrekin da. Abelek baloia martxan, hala ere Atletik berreskuratu hortxe doa Kerman Junkera. Txus Bizkai, atzera Peio Canales. Peio Canalesek eskerrera zabaldu, hortxe dago Kerman Junkera. Hemen datorren gola, Kerman Junkerak Barken bila. Adi bili da Hugo Donate baloia kanpora bidaltzeko. 20. minutua bete da dagoeneko hemen Mareon. Eta azken aukeretako bat izango du Atletikek. Alboko sakea esker hegaletik. Mikel Montero kariara bidaliko du. 14 zenbakidunak kapitainak Luze. Lehen zutoinera Sportingeko atzelariek urrundu adi Mikel Montero kerdiraketa. Penalti puntura. Eta baloia berriz ere urrundu dute Sportingeko atzelariek. Sigue insistiendo el Athletic, quiere evitar los penaltis por todos los medios. Aunque parece que estamos condenados a vivir la tanda de los lanzamientos de los 12 metros. Luze jokatu du Atletikek, barruan Ander Fernández adi bigarren zutoinean. Ez da iritsi. Mata. Kornerrera bidali dute berriz ere baloia. Sportingeko atzelariek min hartu du. Atzelari batek jokaldi honetan. Hemen lurrean irudietan. Epaia beregana doa. Kornerra. Izango du Atletikek, hau ba izango dela azkena. Partidako azkena, ez da iritsi gutxigatik Mata. Sekulako aukera berriz ere Atletikek. Eta kornerra izango du azkena. Azken aukera Bitxore Jopisen taldearentzat. Eskuinegaletik 13. 13ean gola datorren. Eskerrez joko du Barkek. Sei jokalari aria barruan errematearen bila. Hemen Bark irudietan. Epaiak oraindik ez du lagatzen kornerra ateratzea. Bakea eskez. Kanpoan dago Sportingeko jokalaria. Bat gutxiagorekin ari da defendatzen Sporting. Ea hau aprobetzatzen duen Atletikek. 2 minutu gehiago jokatu dira luzapenetik. Eskerrez erdiraketa bigarren zutoinera. Tesaini irten da. Eta baloia urrundu du. Alboko sakea izango da eta bukatu da partida, beraz penaltietara joango gara. Penaltietan erabakiko da lauko finalera doan taldearen izena. Golik gabe 120 minutu hauetan. Sportingek huts, Atletikek huts. Acaban los 120 minutos del encuentro. Nos vamos a los penaltis, por lo tanto. Sporting 0, Athletic 0. Ha habido ocasiones clarísimas, ha tenido el Athletic varias. Por ejemplo, el remate a la madera del travesaño de Mikel Montero. Aquí vemos también el último córner. En definitiva, múltiples ocasiones también las ha tenido el Sporting. El partido ha sido precioso, pero no ha tenido goles. Veremos si ahora
Imaginamos que sí. Habrá goles en los penaltis y uno de los dos conjuntos conseguirá el pase, el billete para la Final Four, a disputar entre el 8 y 12 del próximo mes de marzo. Todavía en una sede por determinar. La Copa del Rey juvenil. El Athletic que busca un nuevo título. Son 9 los que atesora ya en Lezama. El Sporting que, como hemos comentado al inicio, consiguió llegar a una final en la temporada 2004-2005. Athletic beste garaikur baten bila eta Sporting beste final baten bila. Decidiendo los jugadores del Sporting quiénes son los encargados de ejecutar los penaltis. La piña también del conjunto asturiano de los guajes del Sporting. Importantísimo este partido. Sporting que había perdido el liderato de su grupo de la División de Honor Juvenil la pasada semana. El Athletic es líder, los dos llevan los mismos puntos, 49 puntos, un partido igualadísimo. Lo hemos vivido en directo, lo hemos contado en directo. Y vamos a ver también quién es el equipo que consigue el pase a la Final Four. Hemen ere Athletic eko jokalariak elkarri animoak ematen. Guazen Athletic. Final erdiaren bila. Ea nortzuk diren penaltia botako dutenak. Bi atesainek ere partida polita egin dute. Mikel Santos Athleticeko atesainak. Hainbat geldik eta on egin ditu. Eta Damian García ere txukun aritu da. Los jugadores de ambos equipos que se colocan, toman posición en el círculo central. El colegiado que dialoga con los dos capitanes, que deciden que los penaltis se van a lanzar en el lado derecho de las imágenes. Así lo están indicando los jugadores del Sporting. También se orientan hacia allí todos los jugadores. Beraz, penaltiak eskuineko aldean botako dira. Orduaz bi atesainak eta Sporting hasiko da penaltiak botatzen. Hemen Mikel Santos eta Damian García. Damian García eta Mikel Santos. Vamos a ver si son los héroes del partido. Se acerca Samu Torrontegi. Emeretzi zenbakiduna. Penaltia botatzeko prest Mareon. Baloia penalti puntuan jarriz, eskuinez joko du Emeretzi zenbakidunak. Tentsioa nabaria da hemen Mareon, Xixonen. Zuzenean hemen Athletic Clubeko kanal ofizialean. Hemen dago Samu Torrontegi, eskuinez joko du. Eta geldiketa Mikel Santosek, lehen penaltia gelditu du Mikel Santosek. Oso ondo aritu da ATP-an Mikel Santos. Orain elkarri bosteko ematen Damian Garciarekin. Lehen penaltia gelditu du Mikel Santosek. La paró la primera en la frente, la primera parada de Mikel Santos. Qué bien ha estado bajo los palos el guardameta bilbaíno. Se lamenta Samu Torrontegi. Evidentemente, cari acontecido tras marrar este penalti. Ahora va el capitán Mikel Montero en busca de la ventaja. Penalti importantísimo, ponerse por delante a las primeras de cambio para el Athletic. Hemen kapitaina Mikel Montero. Penaltia botatzeko prest, eskuinez eta gola! Mikel Monteroren gola asmatu egin du Damian Garziak, baina oso indartsu zioan bere jaurtiketa eta gola lortu du Athleticek. Kapitainaren gola, Mikel Monterok gola egin du. Athleticek bat, Sportingek huts. El primero para el Athletic, ha adivinado la intención Damian García, pero el lanzamiento que iba muy fuerte. Nada ha podido hacer el arquero gijonés. Orain bigarrena botako du Sportingek, hemen errepikapena, Mikel Monteroren penaltiaren errepikapena birritan. Orain hogei zenbakiarekin Marcos Fernández. Eta gola sartu du Marcos Fernándezek. En la
Bañó por completo a Mikel Santos. Aquí vemos el penalti repetido. Bien lanzado por Marcos Fernández, nada ha podido hacer Mikel Santos. Beraz, banakoa jarri du markagailuan Sportingek, orain Pello Canales, 8 zenbakiarekin. Berriz ere, bere taldea aurretik jartzeko nahian. Eskuinez joko du Barrikako erdilariak. Pello Canales, baloia penalti puntuan jartzen. Eskuinez, epaiaren txistua hortxe Pello, gola! Pelloren gola, 2-1 Atletikentzat. Ondo Pello. Volvió a engañar al portero, también lo hizo el anterior lanzador del Sporting. Pello que, sin dudar, ha lanzado al lado izquierdo. Y el portero que se ha lanzado al lado contrario. 2-1 para el Athletic. Orain Marti izango da. Penaltia botako duena. Eskuinez baitare. Jokalari Asturiarra, tepean Mikel Santos, hortxe doa Marti, eta ez du gutxigatik gelditu Mikel Santosek, asmatu egin du baloia den noranzkoa, baina baita ere indartxu jodu 20 zenbakidunak, barkatu, 17 zenbakidunak Martik, eta gola lortu du beraz bina markagailuan. Sportingek 2, Atletikek 2, baina orain Atletikek 3. penaltia botako du. Sportingek 3 bota ditu dagoeneko. Lehen hautsi egin du Samu Torrontegik. Hemen Txus Bizkai. Orduan Nafarra eskuinarekin. Txus Bizkai, gola! Txus Bizkairen gola. 3-2 Atletiken alde. Aurretik oraindik Victor Jopisen taldea. Eta Sportingek gola hau sartu behar du, bizirik jarraitzeko. Laugarren penaltia Sportingentzat, hemen Miki 16 zenbakiarekin, atepean Mikel Santos. Ordoa Miki, baloia penalti puntuan jarriz, epaian txustua. Mikel Santos atepean eta gola. Gola lortu du Mikik. 3-3 markagailuan. Baina Sportingek 4 penalti daramatza, 4. batako du Atletikek orain. Badoa penalti puntura. Anderibai Bark. Hemen errepikapena. Gola lortu du Mikik. Eta gauza bera lortu nahi du Barkek. Esquerres joko du, 21 zenbakidunak, con la zurda va a pegarla. Ander Ibai Bark con el 21 a la espalda, la autorización del colegiado. Hortxe doa Bark, Esquerres. Barkek eta gola! Gola! Barken gola! Asmatu egin du Sportingeko atezainak, Damian Garziak, baina zutoinetik oso gertu zigoan baloi hori. Eta sarera iritsi da, hemen errepikapena Esquerres gol ona lortu du Ander Barkek. Eta orain bai, penalti erabakigarri izan daiteke hau, Lozanok botako duena. Hemen Alejandro Lozano, 11 zenbakiarekin, coloca con mimo el balón, golpeará con la zurda, el dorsal número 11, lo ha hecho muy bien en este partido. La autorización del colegiado Hortxe Lozano, Esquerres, eta kanpora! Athletic! Garaipena Atletikentzat, langan baloia jo du, eta kanpora joan da Athletic lauko finalera sailkatu da, lauko finalean egongo da talde zurigorria, martxoaren 8tik 12 jokatuko den lauko finala. Beraz Athletic sailkatuta, hemen errepikapena 4-3 irabazi du Athleticek penaltietan. Beraz Athletic sailkatuta, zorionak mutilak, atxeka betuta partida ona egin dute baita ere Sportingeko jokalariek. Bonito gesto también de los jugadores del Athletic acercándose a consolar a sus compañeros, es de lo que se trata. El fútbol formativo, por supuesto que hay que ser competitivo, pero también hay que saber ganar y saber perder. En este caso, los dos equipos lo están demostrando. Qué gran alegría nos acaba de dar el Athletic, que se acaba de clasificar para la final a 4 de la Copa del Rey Juvenil, que busca su 10º título, mejor dicho,
de Copa. Todos los equipos del club siguen adelante en la Copa. El conjunto masculino está en semifinales, el femenino en cuartos. Ambos jugarán contra Osasuna, y el Athletic, que ha llegado a las semifinales, en este caso se disputarán en un formato de Final Four, en una sede por determinar. Todavía desconocemos la identidad del resto de equipos. Vemos la tristeza de los jugadores del Sporting, que contrasta por supuesto con la alegría de los jugadores del Athletic. Se saludan los protagonistas. En definitiva, el Athletic, que ha logrado una gran hazaña, se clasifica para la Final Four de la Copa del Rey juvenil. Gran labor, gran partido del equipo que dirige Víctor Llopis. Gran protagonista también este hombre, Mikel Santos, que ha parado un penalti que otro ha visto cómo se iba al larguero. Por lo tanto, máxima felicidad para los jugadores del Athletic, que se retiran ya hacia la zona de vestuarios. También vemos cómo se retiran los jugadores del Sporting, se retira el público. Evidentemente triste por no ver ganar a su equipo. El Athletic, que lo celebra. Hemen Txaloak, Athletiken Txaloak, baita ere Bilbotik etorritako zaletuak daude hemen mareon posposik joango gara beraz. Eta amaituko dugu emanaldia. Athleticek garaipena lortu du penaltietan, utxean amaitu ostean, 4-3 irabazi du penalti puntuetatik egin diren jaurtiketan. Beraz, Athletic lauko finalean egongo da datorren hilabetean. El Athletic se clasifica para la final a 4 de la Copa del Rey. Esto ha sido todo de mareo. Bagoaz baita ere, beraz, eskerrik asko zuen arretegatik, eta hurrengora arte, agur!